Nisi whamtalanga wala au loa le pās i le o walu se lau walu o fitu lua fitu fitu. O walu se lau walu o fitu lua fitu fitu. Jalo whanawao tia roa, wa te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Taraflava o David Tua le nei o e whaafunga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I amuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Sipong malia le mapu tinga ben wen madvaenga le patu so yo al sa ol palle ole na sa mo ma lasi te bitu le mai le u loa su lima minute wa te ai le tu nice por mo le loa tau tua le radio Samoa su lima iba tolu a mo por kalame a olins ponga mua e a matai tole po baenga le oli su tu lang po ile Telenga ya se Juan Francisi ya pole telenga pomua ona nisi po puanga lo ye ya tatono la to po mai po lan to tu le spo pe anta to dia le nga le lo ta to matai tatono lo munien malo ta to no le na to pa ponga le na tu o ta to tana pe no pa ponga e so a oni misi po ile au nat muni pe anta le tu la e fitu ile afiafi ya tatono lo munien malo ta to no po lo pa ta lo fa tuai le antono ta to no o fe la ma puta mai to mau hape po ya to nei ya so fa manu malo ta to le so ke riso le nga pa lo po lo pa ta lo fa tuai ta lo fa la ma lo le so fo maria ma lo fo la ta to mo le so for le spito February lua o lua le ma e am sanga mi ia pelo ta to tua we fo po ne va ya so ta to anga po le weekend ia fa mo manu lava i o mo le lo fa mana le lo ta to tua mo au mo au to so fo mo ta to vola ia mai so le ta po inga le ato ta to no to asin sina le au fa nga venga to pi so vine Alo fa no manu o wasa mo ata yao ya la uso tudio la to fa salanga pe po tinam to fa pino tudio la to fa salanga to ri para pu ma pu si to fa ngana malo to no so mo to nga singa si mo to mala o to no o ma ya ta to la va le si ni fa ma ni le lo fo le li tanto te mapu yona au la via i mona au fa ma no lo tai me o mai fa no nga ngona fa mai se le nga ngore li o mai nga singa si o le tino ia mapula na fa mano longa e pa yatu pa yane pa mai lo to so fo mo tanto vola mo lo tanto mano si tanto te au ona mo ia mo lon ngalo ia o foro pa ta lo fa to ai ma lo foro ia lo tanto tua ia lo to ia mo po le masina lo na lo le wa so fitu masina lo na lo te sang po lu o lu le ma ia sanga bi ia pelo tanto tua mo ri fa mano mo fa tai to tua po trenga Tia pa lau tusi, tia e a lau fo ia tuzo, ma lor tau tua tunu, to e pe lai po de vas fo, ia mana ptalenga, ia tia pa lau tusi, tia, ilana tau tua e pe ma sani, ia mai so le a tole penga le venga le radio Samoa, he o ma lor ngā rue, tātou whaia mea sili mo le li, o le asa ngā venga tātou whaia, tātou wha pe i fo lava o tātou ni au auna lea ngā, ya e maurunga rivi inga po i le tua. Tau tua le radio Samoa su lima iwa tōru a mo, le auli ma whangamua mtaito, ia se ipa i po i se teimi o le fiafi, ia na pena po leon sui ai po leon po le maro le au whenga venga, ai e manuia lama po whangamala msingo le nea so le lofo le ri. La tō lungo le ala pao toi wha manatu io e pēla mano pātoi le whatonuina a tu atu io au tapa a tau ne ai le lei a le ei pata pē ia wau tai, lo whaitalia na mai tsoi fo mo nai te awar fa nga ina telefoni awar fa nga ina telefoni telen tsoi fo ma wai e wa pole la telefoni tu lo sa ya la to te mo si to ainga ya alom fa nau ya le lava le pui ya do tong tia e te fiu fa nga na telefoni pa e pa o te mo to malawa ya le fo le mo le pa sia mo li tu lo sa o ya te le o si le fiel tam tam na male le lo pole ato inga tangata tu lo le mamalo le tunu la to inga tangata le o mal tam tam na ngabane ya o mai lava o lai ka pula mai ya no vinga le ku mo li e sa walu la ko ya le la tu le sa o ta ya le lava le tanga i to o la mai lungo le ala ya asa ngole mu lava ya nga i lo i moto malawa ta o tele lo tanga i po fa i lo o mo tua ma na ya fa i lo mai tu la fono ta to sa ba bandi ai ma muli ta ai nga de ai ya le se me ku nga le mo ale lo tongi ya so la mi tua ma na ya tu la fono muli ta ai ya o le mako apa lengi au por kalame e mo lo fia te no i mo te malawa pe pese pa tai le tu o pone yas wa le mangai ai apa pela ke fia kama mama fia ke nge mama ya tu lo por ngan
Ia, ole na. Ai mo ria la singa ole le aso le lopo le li. Patala pato ia i Mackenzie ia manole mai o sua Jaws Masoe manola ma fonga Morrissey ia ole na. So ula me comic ia manola ma pautai Rachel Chef ia Jerome ia manola ma ia Luisa Williamu ia manola ma pautai le ma mai ia ila to umala ma lungo le api o polinga ma lungo le YouTube channel alofa tele atu mo o tau nei minuti ia nsai foi leo le pule le chimana hose autos le vengo le ano le ngan mana tai ngan mana panga solo po leo tato por klame tale tu la tase o tau tu sunga se yuli malau tato tala I vai panua I lau lava ngana e te mita ma ngai an pa Samoa mai o pa Samoa Yo se pai tula utala na oni mana tu e avatu va utuana te mau belo fatu la tanga na la imo watu pasamo mai leo te pasamo atu pasamo mai leo te pasamo atu ole ngana lo na lua de melena e ao ina mana tua nisi ua o mai ine besilia tua e fai mai e fa samo mai e a ale ole e fa samo mai e a ale ole e wa engalue le ofisa saola na bisilo matro masito ya ina le mawase peso ani samo abose papala fa samo mai de mala mai fa samo mai de mala mai semana tuna olo umano manu la tanga ngana samo ne ibo watu oisi wa ave ale nanu oni tifinga nanu va solo atoa pe asisiva e ese vo inaia winga mafatia talinga fa samo mai o mafatia talinga oi si wana ole nanu pe a ona fa aunga ukupalangi a ukusa fa alonga lo faide uku apulena ole palau valelo aina le apulena ole palau valelo aina la semana tuna olo umano manu la tanga ngana samo ne ibo watu leile nanu e faa ngata tau Sa ili sea o ngā matsa molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute.
E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whanau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. E fia le Moana Rentals se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E los fulpasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foi le whaongaina. E te whaongaina i so se taavale. Ma mawailo avado i le se i e awhe tala Samoa i le whai unga o le masina. E mawhai ora piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamoli atu foi le whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai olo o iai le whaamama avenga. Mara tuolo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa foi le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga foi lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a o e malanga asi i Samoa. O le agonanga le sebe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsota i mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau whale o loa numero tasi i Samoa. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. Tu si mai i tu pe vai a so uma fa ala mai a o taulanga vai olea na la ko ile tu pe le vai a so lea isa nga tu pe ta ia pe ole palesa pela e tu i tu a oni usila o le lava mana ya lo wata mai wa pa ai loa ai pa to ko ia matua na matu pa ai le no ko ala utama isamoa nana o ma ve umata so mai e au matua ai le ma fau o i le matanga na ta fa ai poi pole ai o se nea ya i le mama te le ma fau o i lo walo au mai ai oi ni usila manu fa pene o fai ma prolonga oi sa
o le na si fong mari le tu lo fa band yo e fo lo te ma anga ru puna o le na o le ua spruiva minute ona tana o le tuna tasi ya mo fo le so ta inga mana pionga ngar mana ta inga mana le pole le chimana hose autos pe no fayat ya la banga ia sa tala no falsa to ya ma ta tu le te mani ya me se po i tono moto malao ka le sia para tonga o la me fio anga manu ya me se lava o le lanto special finance le na silinga tani se ulfa mo sa mo le tunu pene anga ia ngam man o le tani lava o le yoi ai mana tu ai manino mama yo io tu langa e manino ia e te leanga va ana mo ni se fa mnianga a mo no sabi le tua ma amela fa tai le poli o le tui mana le fionga le roli ya ngan mon mana tai ngon mana o mo lo ta bane wa lenga ka milo so ya ele mo lo ta ban ya pauna ya manino mai yo ke wo e la fa mai to e mo lo cashback ni tu lang la fa manino atidi ya le mo so ta ngam le fionga le poli le tui mana hose autos le ngang fa alo poro pa tar fa tu i la fionga le roli ngan mon mana tai ngon mana ya mes fol tau tu am tabela o e mar tu am lu fa le mes lu a fa ngan venga le tui mana poro pa tar fa fo ne ba ngale oli wa i fo ne ba ya so le sfitu february lu o lu lima mana ngang fa no Patai ya ole nga la baitasi pe nga fa la fo me la nga fa tai fo ya inga leli ta so wa dia le ni tu lauli o das o sorry le ya le nga tele o ta wolunga fo yo nga venga fa ya le ta to tele ole pa ya mal mal o sa mo e me se fo le ta so au fa sa la o le radio sa mo e la ba fa wa pe ta to fa sa la le weekend ya to tele la ba mo fo ye malo lo le weekend o le aso muli nei malo la ba so fo man bia malo fo la fa ta tele ile po inga mai au sin sino le tunu ai le ngata lea fiatui au na tofi le so to bini so fata fa taulanga ta lo fata falava ma lo le folau fa ta tele fo in no talo ele ngata ile o le pa ia la si o tato o tunu lo fa pena na fe ngai fo le nei va ya so ngaluenga o finga fo balauria pe ona ya ya vaenga te tasi o tonu e kalesia pa pena tonu nu ye me spoil tau singo ainga ma lo lava le finau ma lo folau ile nei yaso te fatalo fatu la fionga taito tai au foia ona episile le fata wino lau o ai ngata ya o man le angu izamo ai ma lo fa tai ma lo le sau no lo fionga le li le wa fa ponga la ma lo ta to tru ine I wa anu ta ta por clame ya ngalo la lava no o asi si ka usa se man ya pe mai mo ya tolo fa nga fionga le no mi ya man tu at pe ia le talo manga fa lo ngal man o e manga tu ya do fa nga li silo matua te masalo o se sale longa flo matua to lo le fion talo fighter ino e mia ya no pero so oi sole ya moria kolofanga ya ka kampanye puile talainga ya se humano ai ya te salo le na fo wa ave ona so malo lo ya wa so ani ya fa pe nei mele tawe ta te lo po ya mai na e fanga le pangati ai lava paulo kana kai e ka o ko fal mai ile ngum o se humano okay ya war kamanga ke pero ya o yo ke wa lo ke ona o yo e ma ko ave aso malo lo ma falma lo fa ya u banga fo ye mo fo sina malo longa relax I mo tonga singa se o le se fa da la ve ona o ya pa fa o mana tu alan tatalo le ngaro man sei sa go melo fionga fa pe o tia se o fa kai wa kadia ka sana o mo so au wala wa ka ka malo lo fo I o ga bunga ngo za o pa ko ke alo asi scout mai o ile ai o ke da ko ngo foi ma ula ko le ka fa le ko foi o sa kasi ko la pa nga ko pa pe la o ke ya scout so ngo wa ke le si le po feres ko ala o ko ka ko e ko ya o fa pe ma ke ko mo mo le ko ya la lo skip ya pe mai le ya la fa ya ko le kasi nga abenga ya wa foi lua toto lua ai kasi se mangu kasi ya vai ka mai ki o sia la ku per fa ka mo ala ko ka o ki ala ka mai
Ya ole lei mo wisina antala to ya ta ton lava ya pa pena lava o lava le no ya le fo wa to mo to fo I mai fo ya mo si mako pole wo fo I marka mi kongu ya pa ngo pa penga ya ai pa tai le to me si sili ya mo fo lo mano si le ya si tu fa mo nga ne fa po mo le tsu ta to te o ai le li ta to te sili le li e sa ili le li me o mo lava on ta to mo le mo ia pe na ta no ai fo I ta ya o mo tai me te mo me lo no ia te mo lava ta patu le ta le patu kuia mo le lofo le tua o le na tonu anga mana pe lava ta to te anga iai e le ngalo le lofo le tua ia ai la foto ia yo au ma fan ia pa pokon maru si ta no o mana ngang pa no ia se ia tu le ta to fa longa ia ele tau mate le lo no fotalo ia o sina le tunu ava fo ele pata fasina sole telenga ia se ma ia ia o le aufenga venga ia o lo papena ona ben failava le tautua le tato radio Samoa wa e lo papena na tapo ia lo tato watunu ia lo sanga o sina ia ele te tailava ona ia se tulanga o le pape masalombia se tapo inga ale tato watunu ile tato nanga ia mala ufasalau alo lava faiva sa mola tunu pele ia o te tu e fa feloi mo fa tala fatu wo mai foti uio al bengo le neiva yaso pa ya tu le neiva yaso atoa anafi na tala tato ofisa quiet le tato ofisa anafi una lava Facebook sa PCI tu la iti lava la tu ai mai fa sili mai na fa pena sai minei o lo fa nga solo foi le tato ata penanga te tato tama trading maila na ban tu sale male suli ma fele sura fe suru no afe tu pelo faina le tato ben ia fata se malan faina alofa ia fai atalia to le tamsanga lo no binga sul valua ia ia la vale pule fai ia bolu silfia e pe tato telefoni no mai di fa sili sulanga pe na ia tato trading ole trading o la ta vale le o lo fa penana e o mia ta vale twai lo yai tu sa peli umana tongi pe o mo foi na tongi pe la via le ta vale le ni pepa ia pe le o la fo ta vale la tulanga yai e ma fai no talia o le tu pe o te o fai na ia te o le tu pe la vale na ia te o le fai talia ai na ta o na yai te tau ona iai ia te tau na approve le tau sanga o lau ta vale o lo whatau ina ia ona maua le o le nā whabanianga pe lima se lau o whatu o tu lava ile o tu lava ile tausu rafe pe fia lava e mawhaina whali tupe lo au e mawhai fwena ilunga o whapta wa inga pe no whala wiloa tasi le o te mali isu wadu afi le o whaina ia lava le pule whaitaria pe ave pe tu fo ilunga o lana piki apu lewa a tau sangaina o nā vaenga e mahalama ma manino mea uma pe a e supe te maliu mai fo le tatu ofisa ile lua valu Atkinson Avenue inei o tau pe te wala au mai fo le telefoni ile lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu ia pole oval selau chimana numero tasi oval selau fa ono lua tasi oval selau fa ono lua tasi le tatu telefoni wala fua mo tatu nutua oi tu fatasino ai ta la futasi le na vai na tele la volo mo sosvani mo tatu tangata Unanga lea o le lei atotoa mea uma au wa uti le whaasoa alo e mana o mia te tāwale ona o le tūlanga le tele o longstasi na vaenga si sila iai i ona maua le whamama avenga tu whatasia tātou tausanga pe tolu lonsolo iai tai tolu afe, tai lua afe, tai poani tūlanga iai pol fitu afe foi paina tu whatasia ni tausanga ia ona moela ia le tupe sefe mai tongino loans na etong ia le avale ia le ho pay off malons pa moi vai na i lau tupe maua tupe fasoa ina lau bank statement ai mai sile tala angolo swafa o vaenga nai si de sila yel finance ina ia mafaina talia le tatu tausanga pole lau profile pole financial profile tele tavale tatu brand new Castle Mahindra, tatu tavale forward XUV, tatu Scorpio, tatu Pikiapu, lofa o pel, tatu tolu afel fenga mea lofa I tatu used cars, lua afea tatu tavale phone, ia male tele la vanisi fo so soani mo e pe o le sene, ia male
Tele la bobainga. O le me pito I sili la man ta wala o whiunga taito. Le la samadia lusu lima tau sanga o tau tua pia molo tato watunu. Mana tua la o le ele fa pia na o le taimi u fata wela ta vale. Awa fia I la tau watua yanga I mai sa fata ta vale nisi vainga manisi tau tua fui. Ai to yanga I mai o na wale mo te so soani le ta vale u fa le tonu van fa pia o le tele na o so soani alo nei fata wa po la company. O mea lava pule a tātou nga I mai lava tātan whātau tā vale o lea lava o te sauwha iatu tu load whawhanga la tunu ai maua fōle sosoni. O le tātou finance pina tā ua lau whiunga la matanga tātou manga le mo I la tōua pāhe tōru tungtungi ai tā lafu mai kwa pēnā moni ese le company pe ese la tō pūlea le company ia o lo iai fō I le tātou tau au I te tonu ia pōlo tātou leo tonu le finance e mawhai lava na sosoni ai ta tau na anga I sao mai I se tūlanga o ia sau whale tonu e le pūlea e au tātou finance lea ia ai ei lava le au ala I mawhai no sosoni moe ni whamtalanga pēno tau suma maliu mai le lua valu Eken Avenue neo tau ia pōle tātou e poni lua fitu o wha olu fitu ia pole over se lau chi mana mero tasi over se lau whao no lua tasi le tātou te foni ma lau fua. Tala le tātou fisa le aso atai au mai le awhale malu se pa ia le lima I le fiafi loka ina I le aso I le ono le fiafi ia o nis whamtalanga pe no ata ua tele au whai ngā renga tatu tosani mo oe ia e tātou so mai e tātou numero na ta mola tunu pele ia le ata lava whaiva man masalo ke lava o nei tūlanga I le te ato toa da foli tau tua wale o papa pe le tau tamani I foli nei mai aso ia o te matua atu I nā longo mai so o leo po se seo tato unanga a wale whane leia mo a tai au a tailau langu sua wha tailau stiti whai tama tato Radio Samoa anga lele atu I fōwhanga ma tuti foli nei weekend e mo taimi nei pa so I fuia ma ro pa taita pena ma tango fia me uma leua manino foli pa pona mano tato tunu anga lele I mo po fōwhanga so le nei aso lau tautua ma fatua ma no falo ya mai se lu au penga venga ai fa so I foi mo nei taimi ngar mana okay pa tai lava so I foi e lelo tan no sa la pule oro tasi lima fa balu ono fa lima oro tasi lima fa balu ono fa lima ea pole o iva luopitu ono I vaiva pole luopitu o o lo fitu o pa o lo fitu Luas Fulvalu Atkinson Avenue I Otau ma o le lama le tautua a le Trimana Hose Autos fitu mi lute o na tahana le tula tasi le tautua sunga se yuli umalau tatu tala I Vaipanua pe a tali tula tasi I lau lama ngana Mafuta nga
sole e selo mai lau mai O le temere tore mai leo ato e tasi minuti o na talo ni tulai tasi. Ia, pe on paponga po maro le tanu le tautua sunga ya se yuli umalau i leva yaso, ma leva yaso. I tato tala i vai panua, silpia po maro le tato tunu mea na tupu. I le taimi ma le taimi e me so i au te oro nei mātunu e mau. Ia, wa lama au minatu i lau lama ngana. Ia, tatono lo o manian maro le tato tunu i le ne fo i haoli. Ia, po le fiafi po i, ia, o le aso wharaile, o le malo lama le pane maro le tunu, ia, o alama ia, ngā nuenga o whita i tunga maro le tunu, ia, tātou te tunu lama, e mātanga o whia mea uma, e le whatasi mai o lo tātou tua, ia, au te mai lau whaponga le tautua, ase yuli umalau, le o tātou lama, le tu lai tasi. Malo teitul tautua e whaatala whaatfo tapo e ngare tunu une nei tula o le uli whaafonga ia wa fo tala mo lau whaafonga mai tala tumoa wha ma vaile te mai tai ofisa silo le soi fōmalo loina ni silo fe pulea i machi apa si kia wala au le telefoni mo ofisa sani al whala apu tonga lango mo tonga mafti e Samoa Victim Support Group ta alonga ta tele mo le kapia Australia ina umana o Schmidt e whaamuta le lato whengainga ia o ke topa. Ia, whawhangamai at whalau te reino nei tala. O le tamatai ofisa silo le matanga arua, ngana soi fōmalo loina ni sila safta ia i male tele o whawhita uli whepulea i machi apa. O whaamawai nei malana ngā ruenga e tue whamasina mai ale vai teimona na whengainga o iei nei i lalo Somalienga au tasi mare komisino soi fōmalo loina. I se whamatalanga ti sia sa whamatuina le tai au nei e le ofisa sa whai ai o le taime pase tuai le sulu i seisi. Ai whaari ai o le matanga ruenga so i fōmalo loina ni sila o iei i se teimi ilona toe whaatulangana ma ua mo mi ai se isi sa inga ese. Ta whirwhiria i whepulea i le tuwhinga i a Februari le rua whemare rufurulua o se ofisa stili le tūmau. Ai o le aso mo i ulai o le rua whemare rufurulua sa whirwhiria ai e a veo se ofisa stili mo se vai teimi whaatulanga. E na te wawa ai le suia mai le tele o whono whaatonu o so i fōmalo loina whaatūmalo sa iai. Ile na ole tasi whala apu tonga. I lalo lanta jainga sa i longo nuftoia e ele matanga ruanga mali tele o whai tonga ele ngata inisi o whawhi tauri sa alin miaing. E au fiai mali whata mo ele matanga ruanga e talafu. Ai mai sa ile tele o ngā ruanga sa lusi o nore fōfua ngare malo e whaasao tupe whaalu. Whaaria le riko masilo le soi fōmalo loina ni sila lesta levi. Ta tau whai maari lia i le whai unga mawhapulai o ia whawhita iei oia ilan tautua. O le remi stau soi fōmalo loina i a Simeona Brown, e le ato se masina lon tuwhinga, la i a whawhita i a fōi pulai e tusa malana tautua. Wala pata i a whaatonu o whale maliu, i a whaatupula i o whainga tau whaavalea, i whaasala lawina tu saole o sauni ngō maliu po funeral live stream, i lunga o wala o sota inga lau tele. O nei whainga tau whaavalea sa te pāsi a i solo mo whalelo o singo i lātu laulo i nisila nei. E peona i aile sauning o le maliu ar whai pule talu e nea le pāti ale Greens a whaanana e Fesa Collins i le masino mati o le tūsanga o mawae ma Dame Tariana Turia i le masino talu ai o Januari. Ai o le au sori tūla whono o taula i anei sauning o maliu o tangta uma i le talo. O le whaatono ar whare maliu Nelson Alastair Herbep ta ia whaalia. O i lātou sa whaonga ina le lātou tautua sa mua taula ia i nei whainga tau whaavalea i le tau santuruai. Ta whawaina au tau whaawalea se i tūlau whaafolinga. Talo sanga inai wōm a inga mōni tupe māta matai stau whaasala wina tu sao nei sauninga. Whaalia he pep, ai tō se puru minute a matastasi sauninga, ai o atu se a inga male feita male manatu. Wai la tau sa whawaina le i tūlau, ma tā pāina tupe ma whaona māta matai whaasala wina tu sao.
Pai ta wai pe tu sama valu ia fainga fa tau fa valea sa fa yo fa sala tu sa amriu. Ta fa mau mo poina le rato fa le mriu ile tau sanga o ma vai. Pa dia le fa tonu e piti ala tau fa valea ia maliu tu puna telefon. A wai masa ni ai o ila toia e to tele ala to wo ia tu la o Facebook. Ai po ila to foi e lo tele tanga tele tele. O le ofisi silo le socio fa tonu fa le maliu Kiliana Boyes o ia fa alia. E na te loina ia le tu sama le 5 spur fa le maliu. Ta fita ia i manei fainga tau fa lea. O ta paina fa ala pro tonga langolango mo ila to sa waina e ainga sa mo victim support group o SVSG ia ainga sa mo matangata lau tele e tilo male to ai sa wang o fa ia pana witi o le laina o le telefoni mo so soani o le fa ala pro tonga tu mo oti mai le malo o fa mawina ile si te le numero tangata e vala au ia telu mai le vai te me o sa malo lo tu chimasi e tu sai mata mai te sa waina o la tu matua masui o lato ainga tu tono re tu no. O tapa ai le presidente o le fa ala tonga sili ni ulina Chang. Ia tangata tai to si uma e fa muta sa waino tomaiti. Ma wo le tai me tula ia mo le pui o fa nau. Ni piki ai le toni sila Pasifika ini mata o piste lua. Ta apa le fa ala tonga e so soni tomaiti to lua e tai fa to sanga. Ta tu ia sa waina il fa o lima ia ini suyola ainga. Ta awinatu to mai tir fale mai mo tong stinga ma su ina fo mai ma mawai I toto lia fo ma toto lia tuai I tino e failo ai le umi o se taimi o faia ni sa wanga ini so ripoti sa failo ai se fasolonga le marui or fa awa o sa wanga ia me on fa ngari ini mita upo a fia taini le lai tena o se fumal fato sanga le wa vai nei fa ala tonga ona wa mo ni ma to e mafo mai nei sa wanga ia me on fa ngari sa faia ye te tonu lava ola te wainga o ia mata upu o faia ye so nga le lo nga stenga ala tu la fono o fasto lorei ele te mer fono tanga tele lo no lusu mar fito malo le tau pulenga sa tari malo I sa mo le tu sanga o mavae ta fa la lo ai le sa mo victim support when fa to sina o lo ai o le moli willow swinger for the torch of change o le sui fa mau popo mo le tupulanga te forward fa la tonga te la manu peneweta ta ia fa ai o le fa to sina o le fa I lo le o fa fita uli Samoa o si o mi fa tu bevesi tupulanga mainga a fa ai te mai tai pare mi fia me na mi matafa o le fonutanga malo ta pulenga e fa ta ule I tu tanga te fa ngofio na fia iluma e ti somari li pontia malo le ta pulenga e to titi lava to iva mai le to se fulo to mai tai mitina Samoa e o ia fa tu bevesi o le ngata I le fa olima ai po a fianga o mafau ma I limo sui lavo la tu ainga I le to ono le mai to se fulu e o ia fa tu bevesi la tu lava tai tolua ai po pa anga pa ulunga li o fa ali el presidente Donald Trump o America o lono so tanga fa tapo inga o suia ina wole manuia ni tom fainga se lua mo tanga te vale no ia I le to sanga tuai a o ia langolongo ina le sa ninga fa le to sanga o le to mo tanga te talo le tai au mo le tunu wao National Prayer Breakfast I Washington ma ia tapa tanga te America e toi au mai le tua I tonu o la tu o langa yep o le sa uninga fa le tau sanga e faia I la so topi mo le masino February tono America o silia ma le fit fu tau sanga taro na fa vaina le tu fa ta si o mai la o fai tu la fono mo se maftanga tu fantastic muli ane faia sana tau talanga I se sa uninga sa faia le pare tali malo I Washington ta langolango ina e se kulupu tu moti ta ia fari ai ama tu ai tali tonu e le ma faia na e fia ya no ma se tapo inga e au no foi le male tali tonunga o le melea to e fa foi mai tapo inga to e fa foi mai le tua I o la tu wolanga ta to e tilo ai Trump I sina lau tele la mai pe o le laulu ta mise le por fana mai lo naulu ena se manu e fasio ti ai oia a o foi lan tau talanga I Butler Pennsylvania I tau sanga truai e na o na lau talinga sa se mua por fana ta ia longo ai la o foi tu la fono ma I la tau sa a wai mata tai o e kalesia Voia ngona. O se ato mo fainga te vale no ia, o ia se suinga ia teia. O siliato na malo selon fa ngona, o telitono foi, ile atua. Yep, telitono ile atua. Ai sa teriere ma tanga ina o fa ali no fa fitai. O no le fa la vlave, ele ia fa ina ilona. La ulu.
E ta long o le masiro ke topo le fa mutai le toa ve Joe Schmidt fa ia o ngale Wallabies pe a mai ana tamer sanga fa va malo le rugby championship. O se fa o nga Schmidt e fa mutai le tau tua o molo o wai le fa mo mo nga Australia sa ia. O le fa o wai na te ia le fa ia o nga laulu New Zealand la no Wallabies te ia o le tamer sanga ri por rangi o le wa fe mo le ko titu. Ta tau ave mai Schmidt le to finga fa ia o nga le Wallabies le tau sanga tuai. Isi tūlanga pālalusa i ele whātou sina Australia mori pora rangi o rua whemare tolu. Muri ane te le ati se le lei tāski tia i ele tā alo le Wallabies i lalo leo te inga Schmidt. Nā mafo e ona tau mawhaile ka pia Australia e whātou wana oia. E toi whao popo le rato whea ngainga. Te ia o lia le istamar sangori pora rangi. O lana ulai whea ngainga e mae ape a mae ane malanga tā miloane le liona Peritania ia o kusu e peitai. O lo nau ia Schmidt e whaalu se tele o na taimi mo lona inga i usana nei ma whasosani ni tau singa o lona tani lea e eini a whianga tū ngā o le ngase o le epilepsy o lana urua i whea ngainga sa tu e mai ape a umana malanga ta amilo ana le Riona Peritania le amtanga o kusu a tauluna i o enga sa iai o le ta ia leo le aula ka pise ia mai ali ta amarasanga wha malo wha le tau sanga le rugby championship i le tau sanga nei Schmidt tai au lai filia le alo sa mo ia panti a ki le ula ka pifa va malo alani a ove ma fa ia o ngai ulava ta ia ni fa tonga ia ila to fia le ka pile atlu ai muri ane a ve a ki matama pedo silio na laulo ile atlu o no le mata inolan talo o le tulanga foi le sa ia fa ia tam televo Joseph au kusa swari ile Wallabies ile tu sa o lava ta longa fa va malo le Wallabies in malanga ta milo Europa le tanga o mobile e ulava ele te alo se te alo ngor super kapi le sa va ia le mata in tele o la te alo e o mai lava le te mine ia le fi se kapten ia alo kapi le Hurricanes ai to Justin vai asto a mata le taba de sanga super kapi pastika pa ia le fa ia o Clark Laidlaw o le tuai ona foi o se filplingo se nga yo ingo fo foina ina ia tina ele tele atu ni te tai de tonola na au wa Lucy le Hurricanes i ana tamai tere to mai no tu mu ese i tamai fai tau selau talo o ta alo ile au e ia TJ Perenara Jody Barrett Ari Severa a o versa ve ma kapten ya mona Pacifica o le Our Crusaders o le ata alo mo le Hurricanes i fasalonga mo mo tu pala kapi o filiana sui kapten i to tolu lango le kapten i David Havili ile tau sanga nei ali ai Laidlaw o se tulanga fa pena o mafo fo ai o Brad Shields ai kaptenina le Hurricanes il tau sātulu ai a alo Severa ia pani. O whaatea le iuni la kapia fiti le latu tamata i whatonu fawara la kapisa piflia ina mua mai ona ia longo se lo minga whalo toi whale e te tei maftanga whaurungari e tu ai ngō tangata tusa po keilea i le vau teine ta alo le au. Ta awina tu ai e tātou talalata mai nei o lai kipa naurivou o se pioneer o le kapia tama te ia fiti ta fola ina sui tulanga stasio stui for fa tono le kapia fiti sa fa ma vai le stonai ta ia longo ile lo minga le fiti san o le fa fita uri kei o se tasio ma fo anga o le ai o le ta alo le au fa ba malo tama ta lipo te ailo na falia e na te leta lia ina se kei mo le au le kapia tama tai ai se fa am talanga ta fa matu ina le astro na fita pali ai el fon fa tono le kapia fiti o le manatu whaai loa a lai kipa na uri vau. O na lava i langona a ele o te vaingalo i le nā le la kapia fiti. Ta uai i le la laina tu tusa ai ma ta ua au tu o le kapia le rangi. O le usi stai lea, wha aloalo, tau sia le mamalu, wha naunga ma le tu whatasi. E wha alau tele malo si ai le la kapia fiti le au fia uma. Ma le le ai se wha ilonga tinganta o se mata up fasti stiri ta o le nā i le talonga la kapia. Ta whaari ai e whaam talanga tisia. O no lea tūlanga ua le mai, ua whai ai le whai unga le whana whātono le iuni la kapia fite a vestea i a nauri vau, o le whātono le la kapia. Pare tāmaro sanga le la kapia wha Amerika le NFL, ua whorofolo ina nei le anga i mai le nei tū o le rangi. I tālonga māsani o le tāmaro sanga i whai le isi tū o le vasatase mane Australia. O stei mua leo le ava i tālonga le NFL a Amerika ua whai le nei tū o le rangi. Li buti ai o le tālonga mua le a whaia le Malaya le Melbourne Cricket Ground i me le pone le Luas Fulma le Lufrono i le awa le Los Angeles Rams o le aka aloain o le fuafuanga o whapeona va ai ele whātū playa le numero tamtalawo i New Zealand Australia ma le Pasifika
ua fia tele tāloi, le tālonga le kapi, pa Amerika. Tala nao le yaso, ia ile no file mu tang tauma, mau se fia le to, toi foia. Ua mawhai ona awina atu tala le tau. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa kolu amo. Papangon maro le atunu i le tautua se yoli umanau ne voi bainga le olis whapong voi peantani tu la e lua so venga tala le tau lo mātango piesuru la ma vea tu le maurunga le mapanapana lo iai au kilani los pulu ono le maurunga lo iai marona maru le piapi e spulu maripitu sabili yangi mai sau te sipo lo awa pa insivainga au kilani venga mo tai au mātango pia le tau ila sto na i lua su fitu po le bela pa mawina mo tai au su fitu maru lu i le po fa winga leo le tau le sa tatu o umar tau po inga i le ri mātango pia ia le tau la sa losu fitu po le bela pa mawina ia malona maru le pia pia su mal fitu pa uti munga le asanga pua awa po i losu fitu le bela pa mawina le asanga pua malona maru le pia pi spulu male bandu pa te alopa si o tātou tuno ui Samoa nei maenga po le aoli le o su 5 minute te ele tulai tasi pa te alopa atu o lo manai le tau sulu la lo awa po ni sipaenga o lo tātou tuno tolu se fulu le bela pa mawina mana tua Samoa lau talo pe lava o nopia ia en malo le tunu ia ole na tanto bana bala pe do ai tal sanga malu le pia pi Samoa lus fulu no alo na mau lungo lo iai ia pe ona pa ai lo atu tolu se fulu le ma pana o le vainga ia no pa to la malo mata ngo pia mni si vainga no tu tua oi se pa ia lava sa Allen Claisete mono no tu tua oi ia crusader ngau sa vale mai ia sa venga na tana tau ia me sport venga si o tato tunu manisi venga no tu tua oi ina ua tu la imar tanto time spuru ono minuto te ele tu la tasi ona minute se sa ini atu ia le tau tua le enterprise motor group i manukau le sunga ia o kuso pia lei pe mai er tanto peselea ia a tau nu ulo kusi mai tu si mai ia le ka ngalo mai Turn him out.
langi a sau i oe. Me ngā nea pa aso sulu tangata e le spatu tua. Io no po le lalo langi le soi fom tato wola. Ia pa ula tato mo per file mo le li. Io no matango pia le o me uma a walu au le koi kusi mai. Pa me le o le unga le nao le lalo langi. Pa talbatu ia pa tai a mosa ma le ainga mai. Me le pone va pe fo ia LFT ta se. Ia manola pa le mai so ula me comic. Pena fo'i a Marcelina Brown, Irene Tunganga, Coletta Waya, ia ma Pelinise, o se vale lo maputa mai mara ainga i Brisbane, Australia, pe fo'i a Marietta, kano pai Marietta, ia ma no lava le mai mara ainga, lo pa tele Marietta, Maria Popanga ne aso, ia le ngata lea o eta asi, ia Maria le sina tava ia pe fo'i a fo wina tani yelu mai papa toi toi, le ngata lea faito ia tu star sila ia mai la to uma la mani Mrs. Swap ia alofa taito mo to o le ufa tsi mai ia le pule o le tau tua foi o sile fia le tau tua le Enterprise Motor Group i Manukau City se fai se tana ia o nga ia tato le weekend le ufa tsi mai sunga ia au kuso fia lei le nganga fa lolo ia patarvatu ia o le uso vane o pa ia mo maru au kuso ma lor nga lue le utato ba ba si ui po neighbors au mo lunga langa leo le li lo to so fo a ono so manto vola e am fa fo ia pelon be inga fa tala batu le ngang fa no patalo fo i le o fe ma sai to ma lo fo le tawatai vale au tua o si tato watu no ia to fo tapta kwai mai i fale me mota malawa ia me te fo i so se vai na lava lo fa na mo mai ta fa sa lauma ia fo lo fo patalo fatu ia le Enterprise nei Manukau ia i le lolo ma le ia malu se tato no ia ato lolo manuia ia la singa ma fo nga mo nei aso ia me te fo il fa sa nga to mo le weekend ia ma lole so i fo mau ana o fio ma tato o langona le tasi pe ona tono fo i augusto pa te tele lava tato mo pe le anga leo le ia mai se nga venga fo le ua tona et fo i ia le asa malo lo le wa tang ia ai au la monta to wo nga lu en fa to no ina wa o to wa lo fa na ile ma malo tato no le anga fo i tu lo le ngana anga et si o tato to no sa ili at nyo la to sa ia ile o tanarina fa tabani ale la bo to fa me sili la mo le to ia mo lu ngali bi inga le tua ai pa ma lo nga lue la fa nga venga le Enterprise Motor Group ia la fo tu ia yo au ma fan Star Report ia ona tu ai fo ile ia mta to nga lu se pa i po se ma le fiapi ma le nga pa lo gus ia pastai fo mo ma tu wa no pa o fo le tu la o le uli ia o tu lang ma sa ila pastai to pe ona pa i lo fo te lo tai ia na o lo wa la va i tu langa le o ta so promotion le o le cash bonus lo winga o le tu lang o le tu ai lau whaitaria ia pe te avea ia le tupe ia po tu langa po le mawhai ona whaonga le bonus le deposit rei lau kawale ina ia wha maa po le pe mei tu langa po la ia o tu langa lana o lo a mata mai tapai unga lava o lo ia tu langa le o le afitala ia o lo ia fune ia ta vale o lo pa upa pito tu langa po le mawai le lua po le tolu afi mana ia i vai ia ai o lo mai tau ina pula ile ai me fo le atu tu lang fa pe ia le na ta to yo fo ai ia ma tronga mai tu lang ia le na dia se le ni fo le mai se lang ta ngon nei tau sanga ia na o ta o ma tua se ia ma tua pa mai se le ni e o tu lang to ya e wa o ngam tu lang fa pe ia o le ala na o lo pe o lo fa o pe ia le ia fuanga le ka campaign le ina ia so swali nei ai ia mai se fo le to ya o ma tu lang fa pe na ia ma tanga tau sanga ia pe ala na o lo fa o pe da to promotion le ai o le tu lang ta to ta vale ia ta to e lua ta to lo to a so la vai ile Quayside Road lo winga o lo o baua i se sto ai la ta vale la o le ala vale to ai na wala lo ia mana mia maka mai ta vale lai o ta vale hybrid o ia tu langa po lele o EV ia po electric vehicles ia o tu
tulanga na lo maua uma so se amata mai leono a se iwa se lau e o la lunga I tulanga polelo le fa pulu mai lunga so I tulanga polelo le tilo le pulenga ina I mafai ona ese matangata malatu paketi tulanga fapea Nia la ia mafai maua tulanga ta avale tau mofie e fua I lau paketi ia matulanga foi ole o ia I taimi nei ia pe o lala na o maua I tatu ta avale tau mofie ia ma fua lava I tulanga fapena e whaalango lango e tupe maua ia o tulanga lorui o lo mau matatu stop mo piti apu tulanga fapena ta fitu no 4 SUV ia tulanga o people muma ia o tato van ia lo mau fo ia tulanga I tono tato ia o lo o ai ale le to telefone le malo le tsu o lo mai mai ia e fa tai tuai le malo se tato tuno le tulanga fo le le ama ia fo tu ama le no fo I nei I manuka I le tulanga o le ta sa I o ta vale Nia la ia tato o la to fo I lo maua mai I fafoto au kilani ia o lo ia I tato website o le enterprisecars.co.nz ia o maua uma tato ta vale I lunga tato website lea ia I fai fo ona fai mai la application lunga le website ina ia fai mo fie e tau sau mamau ia o mai lo wa to ma me tulanga pole lo mo wa le approval ia no fai le o ke nai te tulanga pole to nge ma to le pati pole ala ba awala e fai mo fie ia to ia ma fai la ona bili mai mo so tai mai ia ona tato swala pole le I se fua I le me e a fo ia te firma lo ia ia o le tulanga o le fai fo no ma tutalia ia trade in ia po la po tulanga o lo ia po ia fo ina se leni o lo o to toi lunga trade in ia fai fai ana fa tulanga na ba ina tulanga o finance e tongi ia a trade in la ta vale na fai ia na pa ula titi payment I tulanga fa pena ia do e ka ko warranty tulanga fa pe ia a kala noa ma sili mai o le matu telefoni o le ovan selau ono tasiono pata sivan ovan selau ono tasiono pata sivan ia portato numero le o le lua fitu ono selau e mafai on mo mai e sole pule ia Terry Coon ia o le tamafo ia tau o papo ia mo le fotanata viri mai ia pe so tai mai fo I so se vai malava o lo a fia malama mai ia ai mai te fui atala no I no se tavali ta fa pe o lo tau sa I sa nei tula nei fo I vai tau le tau sanga ia taito fa tai tele lava I le ma ua vanoa fa kai po le radio Samoa mo le fa la ulo ina fo I fa I lo fo ia ma so fo I tau mafainga ia fa tai no me uma ia fa fonga anga Samoa ia lo fangia le tua ta kai atu lo to soifua ia malo nei ola I se tai au mua ta to to se loai ai manuia le fa sa ia tu lo I fa soifua ina Ma lo pa tai ta pena kuso le pa poko ma le tunu ma tsango fie me o manga lele nga wenga joy lo pa to le fanga venga manuia po le weekend ai fa soifua e le lo tano I le sunga ya kuso fie le leile o lua o fa o iva fitu o lua on fa o le o lua o fa o iva fitu o lua on fa po le lua fitu ono o e tano no ia le tautua fo ia lantou le Enterprise Motor Group I le sunga ya kuso fie le lei e tatono le ua tole maritato taimi ua Sabale bale tu le apa tonu lava o le tasi sa ia tu tato por clame o le areto leola ai mai o lava ponga Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living. Talo fal tatou atu mai le tatou polkalame o le areto leola I le nei fo yaso te fifi lava
Whawhiloa ia te oe mawhai o na so tai mai malo lava soi fua manuia. I le iona mua whai upe tolu e whapea a ua tūlai iona e sola i tāsesa ai luma o Iova. O le kiling e whai upu whai mai ua sola i tāsesa a whai mai le keyword ngai ai, keywords o ilo iai. Ua sola i luma o Iova. So an ta upula mo tātou nei a so e whapea ele ai se mea e lilo i lana silafanga. Tasile nei o na tura pa ia o le tua e matautia tele o lona silafia lea o mea uma. Ele ai se mea e lilo i lana silafanga. Mea lea ia te au tātou te langona ai ia le masiasi i le tele o taimi. Ona o mea sese ma mea lilo tātou te whaia ilo tātou vai inisi taimi. Pate i le unga o le aso. Tātou te iloa le leilava. E le ai se mea e lilo i lana silafanga. So i le unga lao le aso. A whaikako ki sese ma whaia ni mea lilo tātou te iloa o ni mea le taunga ko whaia. I le unga le aso te tau o na tātou langona ina le nganga o le loto maua lalo. Tātou te salamo ai ma o oina ni mea le lei mai mea le anga na whai e motivate tātou ia langona o na ora kako whape i fo e le ai se mea e lilo i le silafanga a le tua e mafu ai o ngā kako loko maua lalo a wafo e le ai se mea e lilo i le silafanga a le tua le tioa whai mai le whai salamo e ele tu si foi le salamo todo salau todo fluiva e ele tala al fai salamo foi mai pe o te sola e ai fea i o luma po fea le mere la lang foi mai pe o ke alu i se oli ma fofola i so moenga o lo o iai oe pe o ke sola i tulu inga o le lalo lang foi mai o lo o iai oe po le ele titai o le moanga me sininga lo loko e iai ale tua. So, o le mawhauwhaunga lo loto le o le whaisalamo ina ua whaina lo naolanga e na iei loa whauninga mai walu ese male tua e nga iei loa muli ange e le ai se me lilo i luma o le silafanga a le tua. Ina e whapena le mea ngakupuia e tele na ngalo ya te tātou le mea le a tāu e whamangaku mai e tāu fia i tātou mai ni ngai ngoinga mani mea se tātou te whaia lilo no winga o se me fa tupu manatu ia te tatou atonu na ngalo ia yona le mele awa fe mai tala tu spaia fa tonu le tua yona e alu e tala ile mala ole o le no ule ni neva a fe mai tala ku spaia ngale manga o yonga alu kala wa fu i ka le ngule manga o yoki le ngule le la manga ku ilo yonga ile fia le fa mele fe mai le tua ko e pe le ngule se i yoki le fa salang e o longa i kai le no ule sola ilo wole fia lu faile mena mai ile tu a fe mai ua sola o ia ua su ele va e alu ita sesa ele ngata inga sola ile va e alu lisingu a fe mai ua alu ua lafi i lalo o le ana o le va maka ukien be fa yong a fe mai la tala kuspaia o le fala vela ve yong ua ngalo ia yonga e sila fia ile tua me uma wa fe mai tala tuspaia ua tula iona e sola ita sesa ai sola i luma ma ele pule ku tu sta ma sola i luma o fofonga o Iova ia te lola le songa mo tatou la suni le se me ka ku ki popole me ele o ilo pe fo la fa la vela vele lo tupungai o fia ka usanga ka lunga ku pule fa la vela vele mali o si tamaki ki fo le makongu tu au ale au fa nga tanga fai ma me vesi ai por kiki o fa nga vesi ai aquilo kilo ala ngo fongo for ka ngakalenga la ve il kama ole la ele me se me a failo ngo ngakar ku su nga ngaka su nga tanga mai fa fo ele mawala ole mela al tanga ta ola fai step back lo tato fide mu a tu ile tu wa fe mai kala ku spaia ele ai se me lilo ila na silafanga mo oe nga mali weli ngai kam kiki ne tali ke lo a fai ke fa fonga yeso uma walu ngala lo nei mea o ngot su engal tanga tal ngai ke lo ele maua se file mul tanga tale ole me siding ka ua ole saur ka ngaka admit ngai lo le tango le tua ua au mai fa malo si luma awa ele ai se me lilo ele silafanga ale tua le tua matu fa fitai la vo matu biloa
o lo matu au na i se atua e na te silafia me uma e le ai se mea matu te lalafi ai mafuanga le matu te wha mauanalo ai o no me se matu te whaia ma lo matu i loa e le ai se me lilo i lau silafanga wha mangalo i matu ia vi ia lo suafa Yesu amen. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lo leo malanga elelei oe malulu e mea uma moa silafia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu mua mua pea o lo le le mea uma lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lo leo malanga elelei oe lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lo leo malanga elelei oe elelei
Sipong Mario le Peace Chapel po le malu pile mo tu mau oe. Pamaya tu ele tato programe are to le ola tpenaina pasta na pa ele kopas pa ponga po nei programe ile vai spopia tato o lia ilanga le leo na matai mole pa maronga pa tai ilana au ona tpenaina po nei programe leva yaso ma leva yaso ya do tau vina pe tato pa fonga mo pa longo le mantango fio pa ia lo tato tua ta ia sili lea ono tau soifua lo wola pa le nganga tato pie fie talia ne upo le ola le sulu yo tato pai o le mamlama yo tato wala tabi tu le mais fluiva minute ona tano le tu lai lua tan lua spa ponga le tau tua sunga se yuli umalau tato tala i vai panua e lau lava ngana no pa solo fo leo tato por clame tane tu lai fa ya so ye put le for you mai put le fionga le a tau sabea el Harrington tau te maputa se pai pues time le piafi pa dar bantu tu ya tu stana sila mo le ainga pe fo i nati bo a ya ma lo na pa time up to mai le o ainga fale tango ai e o le wa so far le mato ali o ainga para tango a stofio to America ya ma lo na pa tai ya pe fo ya Maria Motina ya ma lo na pa tai ya ngata le tofu ai ono tau tolo ya alo maputa mai ya mana ainga i Utah i America pero pa tu ya lewa lam pa yo mato va yes ya o tona wa stofi as Friday mato ya I don't see it tato ile lofa ma fa ma ni lo tato tua to pa ta lofa to le pa mo lungo tato to no au ki lani ma to tua oi o to no ma mau pe la ma puta mai ai ma e ma o mai fa fonga mai lo fa ta ba ya to fa ta lo fa to tua le radio Samoa a oli ma fonga mo ma taito ia se pa e po tai mo le fiapi ta lo fa lava to fa ta lo foi a pa au ta na lei ia lo fa tu no pa dia so sta po out ro nei lo langi a to tau suina le vai o soifua ia wala mani nganga mo ia malona malo porovan patalo patu e le pa ngaruina le pata o lia malo le tuno iso se mo tanga se mo tamlawa a lofa tele atu pa malo longa lo tato tua tano pe au silpia le ri o ia lavo le po mai o lana pa malo longa pa yantu pa yane pa i por malo le tuno mo tato manosi tato te nga mo ia malon pin ngalo to pa ta lofa to le mai ngola oli le wa so fitu February lua o do le ma la sparile le o tato yai pa ta lofa to malo le tuno malanga mai le tu ke lope mespa po yo lo malanga mai se o tato to no o i Samoa ya lo la to le tai la to le ala pa tai le to le o tato fe lo ai lo mo no o le po nga ia e mo lunga le vi inga fo le tua la vo sai me to fo i fa nga malanga ia o manuia tato te maputai manuia fo i tato to te ai ia manuia fo i mautanga pe lo ma ai nga wo me masani o le ngato au kilani ia no tu toa oi e mana tu fo i le manu le tu no ni se o fa ngai pa no noanga o ni se pele i mautanga o motsian malanga mali pa mase le nga o le li ia lofa te ne at fo malo le tu no ia mai la to malama o lofa pe na fo en fe ngai au mga wenga io to tele la mo tato fa long weekend lo weekend a mata me na pi ia ai la to la ngai ke le so malo lo nei la se me pole ai ia ke le o so ma ala ma ngai fa long weekend lo matango fie fo ila sango fo man tu te fo ila sango fo ai lo ko fo ila skopi sorry e maka kia ya lo fa te la tu ma lo mo fo ma no longo pi le mo le antolo ta to no la so na pi le o tangi fia ka sang so le o maka ke se la bar su lim ai dongo voi se si bo se la bar su lim tau sanga ta no si el fe ngai nga ya mana tu ai maoli kama papa ya ba penga la ma sa pe te na ila ngona o le la mai o ma terminei o lo tu fe silia ya pa ve tu le ya me sili ya mo le no po pe pani le o si el fe ngai nga ya mo pe fia e o be happy o lo pe fia ka sil nga vai la auxilio so i fo mo le ona kamanga fia ke le alo vai so mo what vai la auxilio nga so soni e lo tino ato o le mapo fau
e se le mangai lo fia ata ai le fia aka pea e sa o kasiano zane le ya lo fantu ma lo lava le mai ya Merita Federica ya malainga mani patel ya mai la to lava pa tai pa pena po ya to ai ono tau tolo ya le mai ya pa te le lava pa ya pa tai ma mai ya malo to te lia ino lo fa to va I mo te mala pa nga solo tato por kala metane tu lai lua so ponga to tu al sunga ya se yuli malau pe atane tu lai lua se boy A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walo. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le ko witi sfuluiva, mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu.
Whapea matui pui pui o le flu. Pala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I maangele I taftafane o le McDonald. A Manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whi aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. O valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Hello, oh am I, oh amen, if I want, si wa e ona ele ingotolela. All right, Dr. Roman Benson Fanaman. Oh
Eva Malipese, Malo le Fafonga Samoa, Malo Fuleva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Wale matala o fungala
fat fo tapo ingale tunu unene tula ole uli fa fomaya ia wa fo tala mo lo fa fonga mai tala tumoa fa ma vai te mai tai ofisa silo so fo malo lo ina ni silo fe pulea imachi apa si kia wala au telefoni mo so soni al fala tonga lang mo tonga mafti sa mo victim support group ta longa ta tele mo ka pia Australia ina o mana Schmidt e fa muta la to fenga ia o ke topa ia fa fomaya fala tele ino nei tala o le tamatai ofisa silo le matanga ruenga so fo malo lo ina ni silo safta ia i male tele fa fita uli fe pulea imachi apa o fa ma vai nei malana nga ruenga e te fa ma sina mai ala vai taino na fenga inga o ye nei i lalo Somalia nga au tasi mare kom sino so fo malo lo ina e se fa mtalanga ti sia sa fa mtuina le tai au nei e le ofisa sa fa ai o le taime passe to le sulu i seisi ai fari ai o le matanga ruenga so fo malo lo ina ni sila o ye i se taimi lona to fa tulangana ma o mo mi ai seisi sa inga ese ta firfilia ia fe polea i le to finga ia fe poare le wa family lua o se office stili le tu mau ai la so mo yu lai o le wa family lua sa firfilia ai e aveo se fa office stili mo se vai tem fa tulanga e na te va ai le suia mai le telefono fa tonu so fo malo lo ina fa tu malo sa ai ile na ole tasi fala por tonga i lalo lante jainga sai longo no fte ya ele matanga ro ngam tele fa tonga ile ngate ni so fa fita uri sali mai e au fiai mar fa ta mo ele matanga ro ai talafu ai mai sai le tele ngalo nga sa lusi onor fo fo ngale malo e fa sao tu pe falu fa ria le kom silo so fo malo lo ina ni sila le stelevi ta te foi mari lia ile fa unga mafulai o ye fa fita ye o ye ile tua o le remi stau so fo malo loina ia stime on a brown ele a to se masina lon to finga ai fa te foi polai e tusa malana tua wala pata ia fa to no fo le maliu ia fa tu pula io fa to fa valer fa sala lo wina tu sao sao ni ngo maliu po funeral live stream i lungo wala sto ta ingalo tele o nei fa to fa valer sa te pasti ai solo mo palelo singo ila tu la ulo initially nei e pe ona ia ile sounding o maliu fai pule tolu ine ale party ale greens fa nana e fiso Collins ile masino mati o le tusanga mo vai ma Dame Tariana Turia ile masino tolu wa yan worry ai ora au sori tula fono tolu ia nei sounding o maliu tenta uma ile tlo o le fa tono fa le maliu Nelson Alastair Herbert ta ia falia o ila to sa fa nga ina la tu tua sa mo tolu ia ine finga to fa vle ile to stand wai ta fa vaina au to fa vale sei tu la fa folinga ta sanga ina wo ma inga mo ni tupe mata matai sta fa tala la wina tu sa oni sauninga pa lia e pep ai to se por minuto a mata sta sauninga ai o atu se inga mo le feita mo le manatu wila to sa fa vaina le tu la o mata pa ina tupe mo fa na mata matai fa tala la tu sa vai ta wai pe tu se ma valu e fainga fa tau fa vale sa fa yo fa tala la tu sa mriu ta fa mau mo poina le rato fa le mari ile tau sanga o ma vai pa dia le fa tonu e pitia au tau fa vale ia mali o tu puna telefon a wai masa ni ai la toia e to tele la to wo ai tu la o Facebook ai po la to foi e lo tele tanga tele tele o le ofisa silo le socio fa tonu fa le mali u Gillian Boys o ia falia e na te lo ina ia tu sa mali limas fu fa le mali ta fita ia i mane fainga tau fa lea o ta paina fa ala pro tonga long mo ila to sa waina ai nga sa mo victim support group o SVSG ya ai nga sa mo matanga talo tele e tilo mali to ai sa wang o fa ai pana witi o le laina le telefoni mo so ani o le fa ala pro tonga tu mo oti mai le malo o fa mawina ile si tio le numero tanga te vala au ai telu mai le vai kai me o so malo lo tu chimasi e tu sai mo te mai te sa waina o la tu matua masuyo la tu ai nge tu tono re tu no o tapa ai le presidente o le fa la tonga sili ni ulina chang ia tangata tai to si uma e fa muta sa wai no tomaiti ma wo le tai me tula ia mo le pui o fa nau ni piki ai le toni sila pasifika ini mata o pislua ta apa le fa la tonga so soni tomaiti tolua e tai fa to sanga ta tu ia sa wai na il fa o lima ia ini suyo la ainga ta awinatu to mai tir fole mai mo tong stinga ma su ina fo mai mama ma mawai I toto lia fo ma toto lia tuai I tino e failo ai le umi o se taimi o faia ni sawanga
Ini so ripoti sa whailo ai se whasolonga re marui or whaawawa sa wanga ia meonga whaungari. Ini mita upo e au fiai teine i le lai tena o se pungal whato sanga. Le ua vai a nei ar whaalapu tonga ona ua mau ni mai tō. E mafua mai nei sa wanga ia meonga whaungari sa whaia iei te tonu lava. Ola te wainga. O ia mata upu o whaia iei su e ngā leo e ngā stenga ale tūla whona o whastalo reim. E le teimer whono tanga tele lo na lusu marifito malo le tau pulenga sa tari malo i sa mo le tau sanga o mawae. Ta whaalau loai le sa mo victim support lana whato sina uai loai o le Mori Willow Swinger o le torch of change. O le sui wha amau popo mo le tūpulanga te le vowar whaalapu tonga tala i manu peneweta. Ta ia whaari ai, o le whato sina o le whaai loa leo whapita uli Samoa. O si o miai whatu bevesi tūpulanga mainga. A whaari ai re tamata i pāre mia fia mena o mi mataafa. O le whonatanga māloa o tau purenga e whaata taule e le tō tangata e whaingo fio nā fia iluma. E ti somariri pontia māloa o le tau purenga e tō e titi lava tō iwa. Mai le tō se fulu to mai taimiti nā Samoa. E o iai whatu pe vesi o le ngata i le whaolima a e pōa fianga o mawhauwhau ma i limo sui lava o lātu ainga. I le tō ono le mai le tō se fulu e o iai whatu pe vesi a lātu lava tai tōlua ai po pa anga pa ulunga li. O whaalia le President Donald Trump o Amerika o lono so o tanga whatapo inga o suia. Ina wale manuia ni tong whainga se lua mo le tangata waleina oia. I le tau sanga tuluai. A oia langolongo ina le sao ninga whaare tau sanga o le tau mawhtanga te talo le tae au mo le tunu au National Prayer Breakfast i Washington. Ma ia tāpā i tangata Amerika e toi au mai le atua i tonu o lātu o langa. Yep. Yeah. O le sa uninga whaale tau sanga e whaia i la so topi mō le masino Februari tono o Amerika. O si lia ma le fitfu tau sanga taro na whawaina. Le atu whata si o mai lau whai tu la whono mo se maftanga tu whatasi. Muli ane whaia sana tau talanga i seisi sa uninga sa whaia re pare tari malo i Washington. Ta langarangoina e se kulupu tu mōti. Ta ia whaari ai e matua i tali tonu e le ma whaia ona e fia e au noa mase tapo inga. E au no foi lea malea tari tonunga, o le melea. Toi wha foi mai tapo inga, toi wha foi mai lea tua i o lato wolanga. Ta toi tilo ai Trump i sina lau tele la mai pe o le laulu. Ta misi ele puru whana mai lo naulu. Ena se manu e whasio ti ai oia. A o whaialan tau talanga i Butler, Pennsylvania, i le kausanga turuai. E na olona lau talinga sa se mua e puru whana. Ta ia longo ai lau whai tu la whono ma i la tau sa a waimata i taio e kale sia. Waina ngona. O se ato ma whainga te ngata wale ina oia, ua iai se suinga e a teia. Ua siriato na maa loselo na whaarongona, o taritonu foi, i le atua. Yep, taritonu i le atua. Ai sa teriene maaftanga ina oia whaalia lona whaapetai. O no le whaalavlave, e le ia whaina i lona, la ulu. E ta longa o masiro ke topo le whaamutai le toia veo Joe Schmidt, whaia o ngare Wallabies, pe a mai ani tamar sanga whaavau malo o le Rugby Championship. O se whai o ngā Schmidt e whaamutel na tau tua ua molo o wai le whaamoemoe ngā Australia sa iai. O le whaaua wai o na te ia e le whaia o ngā lauloa New Zealand lana Wallabies, te ia o lia le tamar sanga o riporo rangi o le ruafe marero ko titun. Ta tau a vea mai Schmidt le to whinga whaia o ngā le Wallabies le tau sanga tuluai, i se tūlanga pālalusa i le whaato sina Australia mo riporo rangi o le ruafe marero ko tolu. Muri ane te le atu se le lei tāski tia iele tā alo le Wallabies i lalo leo te inga Schmidt. Nā mafo e na tau mawhaile la kapi Australia e whātau wana oia. E toi whao popo le rato whea ngainga. Te ia o lia le istamar sangori po le langi. O lana ulai whea ngainga e mae ape a mae ana malanga ta amiloane le liona Peritania ia o kusu e peitai. O lo nau ia Schmidt e wha alu se tele o lona taimi mo lona inga i usilanei. Ma whasoswani ni tau singolo nā tani. Lea e eini a whianga tūngā o le ngase o le epilepsy. O lana urua i whea ngai ngasa tu e mai a pēa umana malanga ta amilo ana le Riona Peritania le amtanga o kusu. E tauluna i o e ngasa iai. O le taita ia leo le aula kapise ia mai a le ta amarasanga whaavau malo wha le tau sanga le Rugby Championship i le tau sanga nei. O Schmidt ta ia urua i whifilia le alo sa mo ia panti a ki i le aula kapi whaavau malo a alani a o vema whaia o ngai ulava. Ta iai ni whai tonga ia i la tau e fia le kapile atunu, ai muri ane a vea a ki matama pedo silio na laulo i le atunu o no le mata ino lan talo.
O le tūlanga foi le sa ia whaia le tamtalavu Joseph Aukusa Swari i le Wallabies. I le tū sao lava i tālonga whaavao malo le Wallabies i le maranga tāmile e ropo le tautanga umawai. E ulava i le tālo i se tālonga le Superakapi. Le sa va i le mata i na tele o lana tālo. E o mai lava le teimine ia le whiwhiri se kapteni ala ura kapia le Hurricanes ai tui tasi le vai asto a mata le tāpatastanga Superakapi Pastika. Pāria le li whaia o Clark Laidlaw. O le tuai o na whai o se whirplinga o se ngā i oinga ua fuafoina. Ina i a tina e li tele atu o ni te taire tonu ala na au. Wa lusi le Hurricanes i ana tamai tere to mai ina o tumuni ese i a tamai whaitau se lau tālonga o tā alo i le au. E iei TJ Perenara, Jody Barrett, Maari Savea. A o vea Savea ma kapteni ana moana Pasifika o le Aura Crusaders. O le a tā alo ma le Hurricanes i le whasalonga mo moana Tupalakapi. O whirwhiriana sui kapteni tō tolu langolango re kapteni David Havili i le tausanga nei. Pāri ai Laidlaw, o se tūlanga whapena ua mawhau i ai. O Brad Shields ai kapteni na le Hurricanes i le tausanga tolu ai, au ta alo Savea i apani. O whaatea i le iuni la kapia whiti ale lātou tamatai whātonu whauara la kapisa whirwhiria. Ina mua mai ona i a longo se lo minga whalo tui whale. E te tei maftanga whaurungari e tu ai ngō tangata tusa po kei lea, i le vau teine tā alo le au. Tā awina atu ai e tātou talalata mai nei, o lai kipa na univou, o se pioneer o le lakapia te mai teia whiti. Tā wholofola ina sui tūlanga stasio stui whona whātonu o le lakapia whiti sa whaamawai le astonai. Tā ia longo i le lo minga le Fiji Sun, o le whawhita uri kei, o se tasio mafuanga o le lelele ai o le tā alo le au whaavau malo te matai. Tā lipo te ailo na whaalia, e na te leteri e ina se kei mo le au lakapia te matai. Ai se whaamtalanga tā whaamatuina i le astronafi tā whaali ai e whona whaatonu o le lakapia whiti, o le manatu whaailoa a lai chipa na uri vau, o na lava i alangona, a ele o se waaingalo i le nā le lakapia whiti. Tā uai i le la laina tutusa ai ma tā ua au tū o le lakapia le rangi. O le usus tai lea, whaaloalo, tau sia le mamalu, whaanaunga ma le tū whaatasi, e whaalau tele malo se ai le lakapia whiti le au fia uma. Ma le le ai se whailonga tingata o se mata up whastiri tā o le nā i le tālonga lakapi. Tā whaari ai e le whaamtaranga tisia, o no le tūlanga ua le mai, ua whai ai le whaiunga le whana whaatono le iuni lakapia whiti a vestea i a nau le vau, o se whaatono le lakapi. Ma le tāmaro tanga le lakapi wha Amerika le NFL, ua whorofora ina nei le angai mai le nei tū o le rangi. I tālonga masani o le tāmaro tanga e whai le isi tū le vasatase mane Australia. O se tei mua leo le awai ai tālonga le NFL Amerika ua whai le nei tū o le rangi. I buke ai o le tālonga mua le whai le Malaya le Melbourne Cricket Ground, i me le pone le Louis Fulma le Lufrono, i le awa le Los Angeles Rams, o le aka aloain, o le fuafuanga o whapeona va ai le whātū play o le numero tamtalavo i New Zealand, Australia, ma le Pasifika, ua fia tele tā aloai, i le tālonga o le lakapi, wha Amerika. Tala nao le yaso, i aile no file mui tang tauma, mau o se fia le tō, toi foia. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu se lau, tolu iwa, ono. Tavi jula mai su fa me luta o te ale tu lai lua to va ponga le baro le tro o tau tua sunga yang se yuli o malau so a ponga o tatu tala i vai panua i lau lava ngana ma lo fa tai o lo so se yuli ne foi vai yaso pa ponga lan tau tua e le vai aspo pe tanto dia le anga le le o tanto matai se venga tana tau mor se filmaro tanto no tu mal per fa movina o kilani lua se fulu maleono le mapana lo ye o ke lani sa bidang mai sa te sipolo awani spainga o ke lani o lo na manu le fia fes fu mal fitu o le venga mo ta ya ona sto na I ma na yo su lo la mai o poi ni si vainga o ke lani lo su fitu le per pa mo wina mo ta ya mo lo na manu le fia fes fu mal fitu winga po na na ta we le mai la sa manza o fie ta to wo o mai lotu ta to wo mo lotu e pa manos o pa vai vai
tupi tau whao tau mawha panenganga i lea sa mana i tau ai me au awa pa nisi mai ngā o kinani lua su fitu le bepa mawina lea sa ia manon manu le pia pe su fitu su ia mare tau pe au lia lea Singapore pa uti munga au awa poi o le bepa mawina lea Singapore le na lua su fitu ia lona maurunga malona manu le pia pe su malu te patalopa si o tātou tunu e Samoa ne foi baenga o le oli po le fiafi le o tanto iai si ui o ne foi vai aso o lo tu malu per pa moina mai Samoa todo se polu le maurunga ro em kwa bela Samoa oi alai mana iso la lo awa po ni baenga le tino lo as no le ma lu ile fiafi e ai mana tua po i Samoa la talo ni se vaenga o no tu ai pe no manaya tau ia no pa to o ma ile kai waka sivadel ia pa i mai o bani ia ole na ha e mai lunga wala papa suru matango fie ile la o se vaenga na nga ia nga lo sa ni se vaenga no tu ai on ko ma nga ia ole tau ma lu yo kiki o mai po ma lu la pe mai ole mo ko ma lu ma na ia lama o se vaenga na tau ia wala mar si fil maro tato no ia por clame pa nga solo ia tato nga ia tu ile weekend ina o tona mar tato tani spuron mar minuto o te ai le tu lai lua le tau tu ale Radio Samoa su lima iwa tolu amo. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Pale, ia fusia
whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walo. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O se tala fia le nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampadia le City Car fua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima awha tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo a inga I le tau malulu. City Car .nz. E fia le mona rental se whālau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E losful pa se neua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foi le whaongaina. E te whaongaina I so se taavale. Ma mawailo avado I le se I e awhe tala Samoa I le whai unga o le masina. E ma whaiora piki le taavale mai le malawa lele I whaleolo. Polo tanto ofisa au tu I ala fua. Pe mamuli atu foi le whaletali malo o lo oe wha mautu ai. Ai inga whaapitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai olo o iai le whaamama avenga. Mara tuolo iai le tātou account I New Zealand pe lafo sa fo I le moana e whaonga I le Pacific Easy pe whaonga fo I le credit card e whaatino I le tongi no lo sa. Mori si whamatalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima iwa tolu amo. Tani jore mai leo lua lima minute wate ale tu la e lua. Tautua de Radio Samoa lima iwa tolu amo. Mana tolu manuel maro tato tunu ya maise o la singa o le yaso le tapo inga I tu a sina ya o po lofa pata lofa atu maro tato tunu ne foi banga na fiafi o tato anga I mai ai ele si ui po neva yaso Alewa tanto iai le aspito Februari lua o lua lima le asparaile nei a so nai asa ia tato wo ma sauli ngā rotu a ta pua ima vi le li lo na lofa ma lo na ngan le ia I tato leva yaso pe au ngā venga pa tano pantu I tua sinsina na o ta mana o tina lova pe naon whai o le whaiba o le ta pua inga to ilu mule pang ia ua lama tama pa naua sa mo lo ngā rue lea tiute e o lea tofi o ngā nueu le ngata iau te roneo atu no mao fea lama e manuia whaiba o tātou I le tāpua inga I tu asinsina ia maise o le atoro tātou atu no le ngata I leo leo whenga luanga pa ia le atua o lo pa no manu o wasa momo a tai au toi pa tā lofa tu ai fea maa ua me lo pa tau wā ia toi pa tā lofa taito tā lofa lava ia ma batu o lofa anga malo le atu no na i o ta mana I o tina o som to pa pin sala bana fana weti au pinga le stofi le ngata lea a pe po so se bauta ngasi mo to mala ya lofa te le atu mo to pe ngai mati nga tino au se le fia le li pe po so se mota mala lo pa to lia le malo le atu no a lofa te le atu lo talo pe au pinga venga talo atu mo to ia la po talo mala wa ngangi atu le li e fa fonga le li pe tasi ala upu pe lua pa fonga le li lau talo ya mese lo pe ngai ma tianga tino ya mo manosi tato tiao nga mo ye malon fin ngalo ai pa malo pa ten malo le tino ele pa fonga mai mo lo tu te lia ina labo tu ale Radio Samoa lima iba tolu a mo ta malawa tono lo sa por venga vengo tonu ma pa malo fa tai tu ale Radio Samoa lima iba tolu a mo le olim fonga mo
taito se pa e po steimi o le piapi su ia po leon po so no mala fenga long se pa ia po se puru i le po ia ai yang leleli tato anga ia tu i le weekend lofa taito moto mura to lofa anga songa to ina ia nofo inga moi ia malpato ia paula ia male nofo alo lofa te atu songa to ina ele epaka asa shielo ya malona ma pa tai na wa stop yo to halewa separate ma to ya manel manu no to mane po ma pan pana ma to lop te atu mo lo ma no para na si si lo ngan ngan lo ai la fenga don to po ya to no ma ma ni to ya pa ni ne to non to pa mana to ma ta to wa nga wa pa nga lo ta to ko viti ya le la ba me atu nga ilunga kaise si e fa lo mai ia ho fa kasi aga ko ai mane fo le anu fa ngaro fo le ia ngane io ai apa pela o ma lo si le fu o ole o moni ata una ala va fo ma ni oi out pa tani se e tinga ina e le lama fa no ina lo le ato to le malos o le pautu anga la valena ia na lama to fa ma boy me alo fa le fo i mo tato e ma fo to no ya le la malanga ilo ba fo ma ita wa pa no ina le ato to ma no si fai ma la testo le covid au ke pole e le su akula mo ia nga ngo fo se ai de pio e de ke ko ngo fo se lo ba yaso e lima so ke ngo se ai allo no as ko fai na test au rakulo se ka fo inga to fo ila ba yo tu te masani alo sta yo le mesidia ka ua kele mo tato o lo pa na e lo uso lo tu ngane o lo tu pine o lo anko lo tu maro tina ava pelo le ato tor ka malos ka o lo ba fo family doctor la pa ka mai ya fa fa mo le so e fo la te so le covid le mo tino ya ma ale fa ya le ya le pa manos ya ku il furu ai pula ka malom ko ya ole tu il furu na o man malama ya fa man mai na na to o lo nga lo so fu man le pa pe ai pa lo ku il furu le ko furu dai so ani le vai la aule ka pe siam ya o ngi ma far flu mo e tau sanga uma lama ya ulato e ta ua fai ku il flu ya ka mil ane pe mo ya lai so angi nga u fai lo tu il flu pa mo le lama nga ya tu sa ini ya pa no ina lo le ato tol malos ya nga ya tu lo ya au ke ngo po e ke u ko bus para lama ya or pa mala pe ngo pet tanto e tatalo le ni alof mai ai pa ta mala tanto ai esse le manga ia ai lau mai le sua mai sawa i mal por sam Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu ole tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fai fa pito i te tonu Vai ima sae pape o se pomu Vela mai loa ole tama Se fa ala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami ese papasa ole masa ai osio quale masa mi se chi lava le lola cho ole na ona cho fo ya le na si fa fe a ku ile mekto luau ulo pe luau pipi e pulle lava o ila sikaili luau mamo e file mu ko sel si usi unge ke e o feu ele ayo se masa lo salo le palu sa mi lava e inga ile kalo o se ki ole mea ato waka angulu
pa mai le langi. Fai ka koloko auto e ole atu ilo utama. Si o watu luku bele o Samoa. Wala ko mo mama ma i utanga. Kai la au ale au sai. Ko e fa sa no mai ole me amoni. Ka me ai fa Samoa. Se mo atu lupa umiki na se suo fa. Ko mo i se talo tao ma se fa. Tafia ai i se palo sami te tafia ai i se palo sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai i latino mai hey tafia ai i se palo sami te tafia ai i se palo sami what a feel if I tally se palo sami sei pa mai le langi la fai le ka ko be ai. Se calo cao se kile le vea. Sapa mai mangi pe o se me. Ole ko ko se o ese mais se vai sa. Ya nga ma fa mato le masa lo sa. Le pa lo sa mi le wa o sa. Lo ai so le lo ma fa. O sa o nei ma le mea. Si ai ka ko sa. Tafia ai i se palo sami se tafia ai i se palo sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai i latino mai hey tafia ai i se palo sami se tafia ai i se palo sami what a feel if I tally se palo sami sei pa mai le langi. Se la fai aureli, hey, 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 hey. Matango fie na wa ilala, be asulu ye na yo love for dua. Le moana ila masina. Oh mata ango be dina taguta, be lanu wa ipe yo susana. Be o se ia eta oto wa tumanga. Fire tell it don't yo winga mane suma tama puta. Tele pelo yate ole la masu de yo tua oila umasima. Automotive no a bisia. Oya ole ma we papa sa tawo. Never mind la 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 yo no mutule. La pa yo no mutule la vale. Ba le lo fo ile ya. Le ma fo ile fuli Malaysia. Never mind la 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 yo no mutule. La pa yo no mutule la vale. Ba le lo fo ile ya. Le ma fo ile fuli Malaysia. Hey 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 hey. Se la fai aureli. Hey 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 hey. O anga I panua malau anga nu. O tu mau be fava mau. E malu lava ono Yesu. Fa mole fai ma vai su. Le ai si tasi polinga mata. E pele lava oilo fatu. Fai uangalo ya oile alofa male loto mawala lo sauko ila oi. Saufa ima iyo auta fase ifai le alofi amatai ole nu. Fa long ole le se fai mai o se upu. Never mind la 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 yo no mutule. La fa yo no mutule la vale. Ba le lo fo ile ya. Le mau fo ile fuli Malaysia. Never mind la 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 yo no mutule. Se la fa yo no mutule la vale. Ba le lo fo ile ya. Le
mai o pule o uma mai ko fia ia le fue mai ko ko o lau lau ngai ko si ai nga mo mai fongo mo malu mo pa ia e fa me lo mai le loko ka ko pala me fa so sa ko la fai me ko o nga fui fa sa le anga la ko pule nga wa nga e mo mai pule sale aula vai ko pule mai o fa le nga fulu ma fo fonga nga i fo mo fa mai e pule sa fo tinga o lo malai e si mi e fa le lo ku vai singango le ku malo e pule a sa o lo malai fongo o maki ai ku au a solo mai le ku sale nga o le kala mana mai ko ka si fa le ko le malai le kamau a seka pala u sifo ma pala le fa le fa e pule pala i lo malai fongo i veilo a se u a ko kingo le kama ma au le lei sala fa e o nga mo pa i o le kala le lei le mi kai le lo ko fai ma sei wa sa fa la le lei le mo fai ma fai la sala fa i au le lei If I'm a little lay on up to there, la fay alone, but still love there. But the love for in the air, the man for the fully Malaysia. If I'm a little lay on up to there, la fay alone, but still love there. But the love for in the air, the man for the fully Malaysia. Hey, 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 till I fire out the hey, hey, hey. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Taisura mai lea ua toe luas puru minute o na tāne o le turai tonu. Tāne tonu o tātou tana I vai whanua. Au nātu na ngana pere tānia. Ia, anga e tupo I lea mam aile tala le tau. Sulima minute te aile. Tulai tolu, ia sa ile tupo ile sunga ya Rick the man, male car for you, ia apole tolu, ia tonu, ia una sepese mo na yalampa nau lato programe, au tia maisi lato bo ia se umanu ile baspo, ia tanga e tupo ile ile to espulu lima minute, por to espulu minute le pa, ia tato programe au nato ngana peritania, think a minute. Tani tu lai wha mai lo awa tu lo lima tātou ma bai suia le tātou na poa whaasana lau pionga ia le a taua sabea Al Harrington ia se pa I po I se taimi o le fiafi ia pātis mai po I lea le sunga ia sau seu whanua pātini poe ia le mātou po tau tua nei vai aso ia marangang whaalolo ai te tonu lo manuia le manu le tātou no au ne ngalo ia tālo po I mo le fina laro le tunu o ia I foi Lee Tara Jeremiah Allen lo alu ho tau banga le Miss Pacifica o Silvia ia e anu ai lunga o le Facebook page ia like ma e lo pa nota tau ia e pepe uma o kain po le pa ma no si mai pa nota ni sila ka ko ia o ko waku ia ke o kusu e ba ke e mo ko le lunga le pusa isa ke le pa no ko au ai ba venga e o so mai lunga e ma ka kia mas kumaro e ma ka kia ia esa o ilar kamaro pang o lako o vaku o me o pai I pa for bank nale o kan wole vaku e singa si spring walk ai lo la vai mo mia ia pa mai le o le ka goinga ia ne voi pa ka ka po e allo pa mai o vaku e pai ia so ma mai ia o vaku lo ia ma no la ai mar goinga ia ri o le ko ki ka ko le vai aku ia ki alofa po ia o tangata ia mane po ile wa mana tu po la to ia no po tal tonu so se atu no lava na wa se sira ma se fia la to po le ale tu mai le lima pe ia se upulunga help me ia se upo te pa ponga ia I got some more coins o pe o le ngana na mo tele ia ula to te le pa tu no malo le tu I lo wa tanga to tas ia awa te manatele apa pe te le pin ngalo ave ia se tu pe por e mana ia lo a fio I lo ma e anga il melo so ia te tonu e na le tu ai si le fia me po le nai o tangata
o le lenga ngana o le so se polo tito lava tanga e te ai o mo shopping mo e so se tau langa whātau ia e mawala tau a le ngofongofo mara pa whango e o ngofongofo mara pa keke mturanga pena ia o le whautuanga lava le whātau pa o taitu ia e le pinangano ai ia samani pe o ia fio e lo maloma anga i moto mara pa lo whātau e whai lo saunga ngana ia whai mai o ngana e famasino oi e se mana ia o fiong pa ia le tu le pa pe pa se se pa pia mi o ton ia wa pe lava tanto te ia le se me lilo ile sila fanga le tu o lo to soi fo mo lo taito ia pa lava o pa tuang ia le pingalo ia pingalo e se le mana ia em to ata to le lo po ina tanga pe ke la fo ko mo ia la ko e ko la se me o le tanga ka ke lo po ia e la ngona nai fo entou soi fua e mola e te tui le lofa sa tu to linga mai e le lava tangi i o ka linga ku lo fa po mara le tunu pe se longo e tangi e ala po e mai le tu spa ia lo fa tu le lu tua o pe o lava ia te ia lo po tu ngana tu ai le pinga no e le se me a fio i lo ma lo fa lo fa tau ia pinga no e se le mana ia pe ta la o ko kai e se mana we ave se tu pe mole o lo fia ai ia le fa pe va tu se fia de le po se fa pia mi o tolo des ia ta ton lava nga venga le ia male tanto so fu mola ile lo fa le tu mga ku mana kana nen kan fai le o man tu ele va le ko one se va le like 7 seaters le ba o fa le lo ma pang tu so o ma o ma ko ainga ia ma se fanga o kinge ko lua pa langi pa unga pa se va nga ma ko ia ma ko ako va ne ar pa ponga tu ia sa ngi ro ma ko male ko ma ko lua pa langi kasi la ko ngi ngi sila ia ma kasi sa i hawa e ola i America sa mo pisingis alu lo le ma sangi wala ka mai po le alo pia ko sorry e ke ngo folo ia tu lo le ngana pa nga o ka tono to telo ta to malanga le vale e ke sa fa pe la sa fa ski pusa ba ne pa ponga le tu lo ngutu mara e ke ki lo ku lo a sa bali mai o le la ko vale e ke sila ko i pa o le vale sorry po le esa ya paula va tu ta sia loto le li a lo fa vai matano mai tau tai o Yesu le mato bala mato mala o le winga la kala ma ko volo alu lo le va sorry o le me pe la kala o le wo va ko ho ko kuida a pe fi le wo ma vai mongo la o la kanga se le va o le o folo loto e le loa e ma ko peng pa peng ko tien le vale le o ko foi ko ama ko loa o fa ko fanga o le o va va ku le ngo fa le o lo e po ale ka ko ko ku sole ngo nga se ar vale ko ku lo fa ku le ka pengi por al meu ku o ia apologize mai o fa ku ke le la mistake na pa ke le la mistake o ke longa ia o pisa mai foi para ia pa ka te an ka ko fia de o ka ngu mai o le ai ma se o po de o ko fo de va le a le kalan ko mai fa mai le la vol pensing so e mo ko ale ka lia e se o ta tu lo la se sila le tu le va pe se kala o fa tu le kala le ma o ma fa nga ki ko lu pa nga ma ko kasi mai sila kasi mai o o le mo ko i ofo pe ko tien va ai le ai ma se kala fa mai ka pking pe nga ma sangi e won mai ko ka im ko nga pe nga o el me sorry au ma ke ko se e fa le o le me silinga e po le ase ku langa ko ka le lo pe ke aka pe e pau ala o ka langa o fa ke le o sa ungi e lo kampangi me va pe as ka mo mole o se kala wa mai e fe lo pe nga pe e fa mai o se ka ba le o le la ba pensi alle la ba le pensi le anu le se panga le ni tu lo fo e ma lo le li o ga o ko wanu le se va o ko ri te le nga sa wai ai sa nga le mo
e le ia na se venga umara male ma ko ko mo me lo ma ke o mai lo le o va ngala fa po pa ko le inga sa mo le inga o heri inga pu le inga ta lo po ora no ai va malcolm sorry fa ma dia ko o lo ko e wa le si mai ile il cap king o la pe me la por pensing e o ai i ta puna ane fala mi lambe e le ko la por pensing e ko fo ia i fale olo ai le ma fa ngo ko la ko va i tutuina se vai dar mole kailo porque no pos pa kamala po le asko nga kala po ia nga to ale tai mo fa tai le tu fa po le talo ngo ko mago ko ngo po ma pa nga ko ngole me we fa kari vale le ese le me ma pa ko ku mo le lori wo ku pensi or ma ko vale ngo ko sa mani mo le pa ngo mai marka ken o va ku Ua, o la whara kako pensi. Pe vore wo ka waka pole, ai ma kua, ma ka ukia me o ia ni me nga ma kua. A le si wo, wo ka o i kulanga po se va ai ko fo ia le ka ki ai ko wa. Ya, o ma o se ma pa nga ki ko lua, e ma pa langi. A le ceiling pa kai ma bibilo. Ya, ngo ko me ko e halu ma le alu la ma ko va nga le so le ma nga e le ma se alu e sa luku pe me ma sangi le ai se pai nga la kompara ngi le ngoma ko ka mu man mangia e ngora foi kala se ma ko inga se ma to ina pe au ya ma tanga mala ia nga ma ko le au mo la ya mai pa kai le tu io e pa tai le tu i ala ia e tala no ata to pe o le tunga maule elia lungo le bate te sa ngole mu ya o lo fa to tu ka ku ke o me le ase si va via mi ko be ku va monga por al ku nga nei o ma kai mi va penga ya ka ko ke o le li so son mai su ta si bi tu te ona ta le tu la tolu au na tato tala i vai panua i le ngana perotania pa nga solo po leo tato por kame se ia pa ia po i se taimi o ne fiafi i o e wa kia wenga miska kopese o Maria le mapu tinga beni o e va mai maenga ia ia le leas le mapu i tinga pa pia inai o ia na musika mali musika ileva pa te ai lo vai mai au maluena pai ai au fika nei soita esa via wo pia va ai atu wa siva eva mai la ia le pa i mai o tara when you see your malage Helena wa okay Eva mai la ia Pule lava o i lau fika A vea lava o le musika E mapu ai o tina Na ia o paanga Ngie vai vanga E momoli atu le nei Pese na ia o lo paanga Le ngata ia o te roa Pa pele lau rangi atoa Mo o ngai pia tau tua mo e Samoa E ala i le taleni O le musika E sauia sei e pa pia mai a ita Eva mai la ia Le alfa i mai o tara When you see o malage Helena wa okay Eva mai la ia Pia lava o e i lau fika A vea lava o le musika E mapu ai o tina le mapu i tinga pa pia inai o ia na musika mali musika ileva pa te ai lo vai mai au maluena pai ai au fika nei soita esa via wo pia va ai atu wa siva eva mai la ia le pa i mai o tara when you see your malage Helena wa okay Eva mai la ia Pule lava o e i lau fika A vea lava o le musika E mapu ai o tina Se fai mai o le nei party E pa o le nei party Ai a se foi o le musika E pisa le na party Paski mai lo i le mapu Oka e ua afu So mai
mai lo male mix low so singa lo wafu se fai mai ole nei party e fa ole nei party ai asu foi ole musica e pista le na party baski mai lo ile maku oka oka ua afu so mai lo male mix low so singa lo wafu eva mai la ia le alfa i mai otara when you see you malai Helena wa okay Eva mai la ia Pule lava oe i lau fika Avea lava ole musika E mapu ai au tina Eva mai la ia Le alfa i mai otara When you see you malai Helena wa okay Eva mai la ia Pule lava oe i lau fika Avea lava ole musika E mapu ai au tina Sole, eva mali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah. Hey! Wale au ngā wokti. Oi! Kalo whae o ka masese. Samoa. Ia whiwhile mu. Awane iai se mea ngā se. Ma ia toa pele tai. Ia o ngālo toto. Ia o tau saloto. Tele kai na tu mau se la mona mai vai ai mua pe on tato alanga no le papai ile tu sa mo le u tato wa mi mai e se me e ma pe le to pape ana ele ina ngalo ai samo e Le amana tu e foi fai tau leo langa ia soalu Polu masa mai o mea ia ele tau wha matalaina Lele tise leo wai lo atu ai manono ma apolima Samo usisi la fua Mai longa le saola tonga Lau titalo i tau i manu Mata pele au oni mana Wali masa kulu tau sanga samo Wapa mana tuina E mana tua i onai tua Le toto na pamalingina Toi fa solo to ma fa na ya sole fai ta Tu yolo to mai mal be fulele angole awala Aya sole tu pulanga bo wasu ya me uma Ifale tele pa pe o America ta tele mawa To pasa ili ale malo Wafai manatu po inisi le suinga ole maota kono O melele watula imai te o fatu pea ilo uloto E mau pea ole to vai wanga lama leti a polo Samo usisi la fua Mai longa le saola tonga Lau talo i tau i manu Patu pele au moni mala Wali masa pulu tau sanga samo Wapa manatuina E mana tua i unai tua Le toto na pamalingina Moli atu le pa tai pa malo
ti paula ua tau watu O mele le uma wa mai ai titi la wha matala atu Ai manu i o le upesi li maloli masa kulu a wha manatu Malo wha mai sa mo le tui a te upe i lo whatu Samo usisi la fua Vai longa resa o la tonga Au te talo i a tau i manu Vata pele au oni mala Wali masa kula tau sang Samo wapa manatuina E mana tua e unai tua Le toto na whamalingina Samo usisi la fua Vai longa resa o la tonga Lau te talo i a tau i manu Watu tele au oni mala Wali masa kula tau sang Samo wapa manatuina E mana tua i unai tua Le toto na whamalingina E mana tua i unai tua Le toto na whamalingina E mana tua i unai tua Le toto na whamalingina Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa. Tasili mai batolu Amo In this update, relationship issues and organisational structure are thought to be contributing factors to Health NZ CEO Margie Apa's resignation. She's left the job 6 months early, saying a different leadership approach is needed. Health commentator Ian Powell says Apa's relationship with Health Commissioner Lester Levy was untenable. He says the job was markedly different from her role heading County's Manukau DHB. She was much more in touch with what was going on the shop floor, so to speak, on the ground, than she was as the chief executive of a national organisation. New Zealand First appears to be softening on banning foreign home buyers. Winston Peters held firm last election after National proposed letting foreigners buy homes worth more than $2 million with tax gains for the country. Peters is still critical of details of National's costings, but appears to be changing his mind. If somebody's coming to this country like they do to other countries, bringing $50 million to invest in a huge industry and to ensure that we've got employment where there's no employment now, then we will look at it certainly. Chelsea Sugar has been fined nearly $150,000 for manufacturing, distributing and selling lead-contaminated sugar products. In late 2021, the company recalled thousands of packets. This because of low-level contamination. 2 other products were also recalled. The contamination occurred when almost 1,000 tonnes of sugar was imported from Australia on a vessel that had shipped metal sulphide concentrates, lead and zinc. Scattered heavy showers and possible thunderstorms could be on the cards for parts of the central North Island until later tonight. A severe thunderstorm watch is in place until 8 o'clock in Taupo, south of Tokoro, Taumaranui, inland Bay of Plenty, Taranaki and Taihape. About 25 to 40 millimetres of rain could strike in places. Met Service meteorologist John Law says people in these areas should keep an eye on the radar charts. That's news. In sport, Emily Travail has blitzed her competition on day 1 of the iconic 2-day coast-to-coast race. Travail was the first individual woman home on the run to Klondike Corner. But the Christchurch-based Englishwoman says she didn't know how far ahead she was until one of the men told her. Not until Goats Pass when Sam said that I was 10 minutes ahead at Dorian. So I just knew I was really kind of putting it down on the uphill. Yeah, just having your own race, really. Fans hoping to select All Black Caleb Clark and their team for Super Rugby Pacific's new fantasy competition are out of luck. New Zealand Rugby have confirmed the Blues wing is one of 4 players who have opted out.
Players were given the option of whether they wanted to be involved or not. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. O le talofa voucher ua whaingofia I a inga I New Zealand, Australia ma Amerika. O le tutongi whaatau ia a Liki Wholesale, Farmer Joe, Frankie's, Bluebird, ma le tele o whalaoloi upolu ma Savai. O ma whaiona tongi ai leu tuina o ta'awale I Pampenisini e tole o fua I whangalii, sa walalo ma fasto uta. Whapea amatanga petrol station I Salelolonga ma lalo malava. Lafo nei lo se talofa voucher mo loa inga I Samoa I le Pacific40.com. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walo. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawao tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O mana o mie o e po se isi o lo a inga se fisoso ani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane I le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Tavi tūra mai leo ua lima mareap minute ua te ai le tūra e tolu. Whapokona manu lea tūru au ina tō tātou tana I vai whanua I le ngana Peretania. Whanga solo tātou proklamisi I pai po le tūra e wha le pa mea tō nei wha se sinanga. Pia nga mana whanga pa tonga e kane sia manu. E ona sa ia tō ai leo Rick the man le car for you. E whanga solo ai leo tātou proklamoli moli e thank a minute au ina tūra ngana Peretania. O le whasisinanga leo mama ai atu iai e whasilsilatu ma le whanoalo I tawai le amanopenga ruenga le pule a onga Centre Manager I le a onga amata le fitu I sai. Mātou te mo mia spai a onga o lo iai le anga maa nei ua molo na le stala ato toa full registration u mia le pailonga le Bachelor Education's ECE ia po lunga atu foi. Ia le so ta I le ngana Samoa ma le Peretania ia le so ta inga matamaiti matua mwhai onga ia tele silafia I le tepena ina o ta iala moa onga le whanau ia iaianga waa whaataitai le masanga lue poi I le tūlanga whaataitai o mia le poti mai le ofisa o leo police betting ia iai foi le tusi pasi mo so soani mo mua first aid certificate ia tau au mai lau tusi tau sanga fantasi ma fa mau ninga o anga ba fantasi ia ma lau CV ia mani o pepa fa mau nia ID tus polau ila onga amata le onga amata o le tusa ile tu tusi tasi o tasi o wha Dawson Road I Flatbush. O le aonga amanta o le petu I le tuatusi tasi o wha Dawson Road I Flatbush. Tapunia tusi taun sanga le aso fitu Januari lua lima. O le aponga ina fo I o tau I le aso o le a
Whaatalo i nai le nea manoa. Monisi pa mtalanga pa so tai mai le telefoni o iwa lua no lima lua o. O le o iwa lua no lima lua o. Ia pole i meni mai le pito sa at extra.co.nz. Ia man whaaloalo po lenga man komiti pa apoe. Le pito i sa ea o ngā mata ma le nganga whaaloalo. O le ngalo sa lominga o le tusi o le so ngā patisiai ma le lominga o le mau pilipili. E mau ai palu penga o Samoa sifo tutuila manoa o nisi o tala tuu o Samoa. O ala ngā upu o le mtawhai oi o le matai i le whainga o whaala lame. Ia e pe o whai i poiponga maliu o ziosi ngā o ainga si le whainga o Paolo si i whaaloalo whaala nginga o e kane sia ma le tele o le ngana whaaloalo. Fits futa lalo na tau lewa iai wha mole mole. Lewa fits futa lalo tau o le tātou tusipa. Penga mo le se fia tine le manu le tunu. Nā le ofisa lava le Radio Samoa. Tolu ono pa tolu Hope Avenue i Manukau City. E mauai. Monisipa mtalanga tala noi lau fonga pia fia mata ofisa. Ile o iwa lua no lua silima iwa tolu numera. O iwa lua no lua tasi lima iwa tolu numera. Pe tanga iane le shopradio.co. swapradio.samoa.co.nz ia mpai sau oka malanga aku kwa manga iyo ai ia se me que pole pa sau da ai ia mai aka ko iyo le stato pasisilanga Samoa Merina tulona ia o pa ia sau tu papa Samoa o pa ia le popo mo pa le solo o pa ia mai le vau e o e le wha vau. Nono atu lava whaatini o tau sala ai o le nei whaalinga e le wha loano lava ma le nganga ma o lalo whaasina tonu lava mo i lātou o lo nofo ma se langona pe o lo o mautinoa pe tau mateina fo e le pinangalo e iaiso na pitanga e amasona so tanga i le swapa Merina e leona sa i sale la valu. O lo iai le whaamaunga mai Peritania i le sotanga i le swapa. O le awhaia se tātou mautanga le asto na i lusu lua Februari lua o lua lima i le whanesa ma mona whapa ono Great South Road i Papatoe Toe. Ea apio mai sa ili lo ngapa Ea mano whasi no manga, tānsi e ia tātou whieroa ai le alofa o le atua, pā mole mana tua mai sau light plate. Ea mole tātou i piti, monisi pa mtalanga pā mole, ea so ta imani telefoni, olo tasi lua tasi tolu lima valu ono wha. Olo tasi lua tasi tolu lima valu ono wha. Mare wha alo te le lava, pā aptai o tu ioti, muli anga tele Merina, male nganga wha alo. O le maptanga le fianga wa ye e sa panta i le ava ma le whaaloalo e paasisi la tuai le maptanga i alum tampanau o le neino o wa ye e sa panta e whapea o le atoe amtaria o tātou maptanga ma sani i le nei tau sangapou i le asto na i nei balu o Februari lua o lua lima i leitu la tasi i le aoli. O le nufonga masani o silfia i le lawa o lutu i mangumau numero pa le net place i mangele wala watu ma le whaaloalo i tama whanau si o tātou no i au kilani nei a fio mai tātou no te mea whaatasi i mwhaamau popo le maputanga si o tātou no i au kilani nei te tālo i le atua i a momoni atu lo tō soifua so mātou wola i a tātou au lia atu le aso atu paina i le manuia mareanga le lei mai o le atua. Monisi vamtalanga, wha mole wha so taile numera o lua tasi o iwa lima lua valu, o lua tasi o iwa lima lua valu. Wha tai sainia tai fono, male laulau a fono, o le mautanga le pianga o wa ie i au ki lani. Kia uma. O le whansisilanga tama whanau a sau,
O le ava ma le whaalolo mātou te tano tuai i le paia ma le mamalu o tama whanau uma o la tātou no. O la tātou no o a sau lo a whiom papa au i New Zealand nei. O le paia lama lea au wale a whio a inga ma vaenga a whio a inga o Samoa Leoi i a inga a Sālilo mai ava. Sālilo mai ava. Alana ta isa la whai ma upu ia te oile pule ma aisi ngano. O le a whai le tātou maafutanga i le asono Februari do oro lima tua tusi. Tasi lima pia trauti i o tara le tu la apo le tolu i le piafi se pa ia le tu la fitu le piafi. O lo iain pita upu ta ua sa tu ua mai le tātou fono tanu wai. E mana o mia le tala noeina. Ia mwha mautu i se taimi vame. Wha moe moe o le a tātou whelo iai i le aso i le lofa ma le anga leo lo tātou atua. Wha mole mana tua maisa o restala pule lava oe i lo whaitalia. Wha so tai mai le tātou numera nei monisi whamtalanga. Orua tasi o varu wha lima iwa valu. Orua tasi o varu lima le oru tasi o varufa lima iwa balu. Pole oru tasi o iwa o fa lua lima iwa tasi. Oru tasi o iwa o fa lua lima iwa tasi. Pole oru lua tasi ono iwa lua tasi varu lua. Oru lua tasi ono iwa lua tasi varu lua. Pa te tere lama o le lau a fono. Oh, sorry. Nai o mai ya. Me fio anga o mo taa, o le anta o toia le fiso mo na lau. Io pa ia sau ngata sa moa o le nei pasi silanga, e pasi na tonu i le maftanga alum tam whanau o mo taa i au kila nei. Whapeni o mātou paolo, maua lunga mātou te malua i o se tafa o le ke lope, tulon lama. O le apatau no ina le tātou fontanga le asto nai le aso suli mo Februari le tu la sululua i le aoli no fuanga masani o le PIPC pa patoe. Vala au whaaro rotu ai foi ia i la tau uma sa ta alo le nei kalapu laka pi i mo taa i sa moa ma aukila nei o lo alalam pa au i aukila nei. Ina ia tātou awai i le nei fontanga i a warpa mo mora tātou kalapu laka pi sa moa e tā ua tele lo awa i mai paali sau pinangalo tāna sau i fua le alofa ma le anga leo le atua tai atu lo o tau sau i fua i lea sau mana tua mai lau le stala morisi pamtalanga tala noa le oru tasi lo no tolu tasi fitu balu tasi lima fitu oru tasi lo no tolu tasi fitu balu tasi lima fitu ea po le oru fitu tolu tasi fitu, baru tasi lima fitu, orua fitu, tolu tasi fitu, baru tasi lima fitu. No whanga morisi fia tili e whai ai o le PIPC pāpatoe o le baru spuru le baru lua Wiley Road i pāpatoe pāpatai tere leo lau ma le maptanga e a le numera nā monisi me fia sila fia tili ma malu o tātou. Yo anga mala panga pa tai nisi nau tanto fa silanga sa mo le tunu pele na ia spai vai afsa masama mau tam fa ya to lava ya pangalea upo e paranga tai fale poto to tai sele na tu yama fa mangalo le pangal venga ya lelo tan no la fonga fi mato ofisa ile oiva luono luot silima i vatolo numera ia awili atili ai nisi o fasi silanga ia wale adu lumor tato ngad wenga e mori fa malomra fa tai mal pulenga le radio sa mol madole tulu la langolongo mai i tato fa silanga fa mdia le tua oiva luono luot silima i vatolo numera mawalele o lauto rangi sawia Oh
Se pong mani on tala sa matai e mo bandi o e le la to rangi taimi to na mai le ua lua su tasi minuti o te ali to lai tolu ia tonu mai lo le pule lua le ka po yo to mai ta ia eli se pai se tala pa po le mano ta to no pa ta pa to eli ma no lama o nga ka pisa ipo pa la po ko Talo falava malo sei fua. Pa tai ma no for nganu lue o ba po iwa o for the weekend eli ma no lama pisika ko Ia lea lava sai tu. Fai lava sina pisa ma tu fata vale nei o na le mamalo la tunu mai tua au kilani. Ua fai na pia ma tu fata vale. Ma nei ia me ka wa a pisi e de se kuri mo e mo nga Ia, sa ole le. Ia poi o le pisi nga o le no po pere kura anga ia me se lai pa se pa nga o le pakeke KFC la le ku mai. Si amu ia ko ia o le passing po le mo le luaso. Io e o poi se vai e sango wingo ai. Vai lá. Co que mo me fai a rike com vai so mai co con. Ora lei ele foi le fa la fa ko ka sa. Ia le foi le nguma le ai. Ku lo wanga le i mo quero fa ficar o dida ko. Sole. E ma ka kia le venga o sa ngo ia nga kongo. Ia wai le ko ise popole pe pa pe nga nga pongia ia maru lo. Ele le wa ma ko ia ole ai. Ia ele kinga nga ma fo ka inga kanga kai e o mai fi mor so. Io kalo pai. Ia kalia kulia ole mawar pe ole on sai e mawar on sai ia e umala so mo fia ia la fatu eni pala posta tala ia ele tu o foi de ta programa nei a oli marangang pa no. Ia fa sai lava sai to ia fa salo fatu ile nga maulalo ma ia eni nei ma ka for you po Rick the man ia le falta vale wala lo le pa ia mal se ta so atinu sa mo salo fa lava mai ma ngai se o ma tele le pa ia mal fa fa tala nga fia I fa fia nga mo la so faltua ia me se foi la so ma wala me no fa longo mai nei ma to au na falta vale o le ka for you I was no fuai pe fa pe to sa ili se ta vale le mo le ainga la tama le tau malulu wa ia ni se SUV pe fa yo to sa ili so fitu no fo ia lo mo ta so fitu no fo so se tu ainga lava a fa pe o mana o mi se ta vale mo le youth foi there e fa eta fa nga mo le aina I ta fa nga ba mau ia o tele mana no ile se tu ainga youth a fai te stu mai tono fata vale te le wa ai uti te fi mana oi ele le lava lo stu mai tono le ofisa fa fesiri mo eni o eni la tuina atu ia so ani mo oe I tato ta vale ele o luna tato ia o no I mato e au mai ta vale lo alumia ia a ta ofisa vale lo walu tau to ai foi la ele o mana mia tanga te nei a tele mana no ai tato ta vale la iti so lava se tu inga ta vale la isi ma ta vale hybrid car ia e faina o ta car for you pe fa pe to sa elisa ta vale fa pina mai lava le lona license se pa ia le full license so se tu inga ta vale e ma faina ma to faia a fa pe le so license a o le leilo nga luenga tu mau ia le so ai ta la fu ia se tu ma fa ta vale o any faina so sane faila wa palai a whaongalo passport New Zealand ia whaela o apalai a o tino fua I foi pe a whapea o tau sa ili se tā vale le angari tonga I tā lafu se su mai tono mato office and whaelava ani sasani mo o e so lava se fesire tuina mai ina in whaina malamlama le whaela o apalai e o foi tato benefiti wha malulu lava tu lava inisa malu la tunu o lon whaina o mai fia apalai le tā vale a o benefiti la titila to amount ia famule mole o le ono se lau nga ilunga le kiria ma faina ma sasane tuare ka fo iulunga benefiti ona iei fo ia inga benefiti mo o toma le ainga ia awa te no fuai tato cashback ia ma le tato refill o lo a faa alumia pere taiminei a ele lei lava lo fisiri mua a ele tuina atu le applied finance ia awa la to uma lava lo maule ave no falongolong mai ai awa mamau tele au kilangi nei mo la to
Ia lo iai per taso au nanga masangi taso Facebook page o le Car For You. Ia po le maso telefoni o le over se lau lulu 525 e so sai mai ai maso tu mai lo ngoma lo numero. Ia maso te wili nai o ia wafu se apalai mo le hainga. Tala taso falsa vale mai le iwer sai ala sona fuasi pa ia le aso toa nai i le ono le afiafi. Ma wote ava normal le sa i vale sai au ia se pa ia le tolu le afiafi. Pe a whapio mauso ava noa le sa ia ne sume le maso falsa vale. Ia mai a animal Car For You whawhetai tele lava mara maso ava noa manu ia tele lava fufuanga le wiki eni. Ia whawhetai lava taito ia manu ia le pokalame nei aso. Ma lo pa taita pena eni le upa pokona manu le tunu mata ngo fie o leisa opsili ia lo tele atu manu ia ngā ruengo toi pa sa i pua ia. O le tamata ia eni le nā ia tala no mai fo ia wa po tautu a Rick the Man le Car For You i nai le lua i babalu po le tolu salau Great Sapro i manureua mo le lama le tautu a le Car For You i le lua i babalu po le tolu salau Great Sapro i manureua mo le lama le tautua pe tanofo le lipule a Rick the Man olu tasi i babalu tasi lua fitu o le olu tasi i babalu tasi lua fitu po le telefoni nai le se kupe arwai o Barcelau lulu fitu fa iba ona balu o Barcelau lulu fitu fa iba ona balu ia mo le lama le tautu ala Car For You loi babalu po le Barcelau Great Sapro i Manreua mo le lama la tautua tavitu lai mai le wa luas po fitu mo le apinutu wa te ai le tu la tolu tautua le Radio Samoa su lima iba tolu a mo se uma apspese ma ai ngai ka maiki ia me se foi tal tonu lava lo manuia o to ya o onga fatasi le atua e pui ia lo to wola tama teine o lo stai pa ya onga stai a matana e stai atu tonu lo fale yo matua o matua pa pena lava te lo atu atu stai pa ya onga e ta o te lo siri se mete le o man la mai po pa lo sasi e lo to tama teine ko ulungo lo lima au ke ma po is ka ngango ko sa iri poto a yo ka ngai le city ia halu man le se me fa a pia man la man le man via le lu mo la wa pe sili ka mi uma pe se me pa lo sasi e lo to ia tama martine man tu ta to ngana tau tala a ngana mo nan so i po ai to ma tu mo la ai te no me ta si na mo ngoto yo to loto ma ne fa ponga tru man via la fa per ta ni seki a to ti no tama fia na yo ma pe po lo fa fe au la wa onga sa me so ro nu o le maro wa ma ngai la ke ku mai nunga e po le la fa i la ko kai singa fa ia saul fa petani saul mo fa sa mo va le paki le mo le bako mo fie ya auto ia ke mi ngi se causa sa se va se shake my love she vai fai le shake gang all cap se fast nei e ka dum dum ia ka dum dum de ai ka l'alfa everywhere shake my love she vai fai le shake gang all cap se fast nei e ka dum dum ia ka dum dum de ai ka l'alfa
ka bang bang bang. Se pong mari se po ya vai lua tuna mai lua. Lo pa te uso mo patua mo falo I mo rewa. Ano lava le ngā lue. Tabi tole mai leo o toe lua su pitu birute o na tālo le tulai wha. Pese leo mo se au whānau. Lofa te le atu mo tau tamam teine. Whamuria le li pui le li I ate o tau. Pia lawa anga I ai o tau au ne ngalo le atua. O le manuia o mai tātou. Ai a ngai le. A ngai le I le a onga. I le aso mo le aso. Ia whailau talo. Ia mai alu la po se tala pa tu te mama tina ia mana tua o le me te patali mai o le ofisa ai le pa ko fa kali mai le ofisa ai su a kola I manu ko siti le la le sta io ke o fa do pisasi na io to matu o lo anga ia tu ia wala mo le picking o to te me tu to al pesela le mo to io sailing on the sea of peace love for laulunga le vasa o lo na lopa happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I've found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of this love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of this love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of His love. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Tabi tu lai mai lua su tolu me no te o na tāra le tu lai wha. Nei mi no te au na tu tātou por klame le ngana peo le tānia, think a minute. Tāne tu lai wha o tau tōre whenga whare tua ia Miriama Lala toa mai Australia. I on sui ai leo tātou no poa. Mai whare whionga ia Lea toa. Sabea El Harrington, ia tō tu maputu se pa e po i le tu lai fitu. Ia o na pātini po i leo se uso ia sau. Seu panua i le fiafi o le asuparaile. Ia tatono lo mlian manu le tātou tunu pe lava maputa mai ai pāpte tele lava le maputa mai la tō lungo le api o pōlinga. Ia mispo i lungo le YouTube channel pe lava maputa mai ai tō mulatu pāpte tele lava taito le manu le tunu lo tō manatu mai tō wanga le lei mai fia lava atu tō te sa sangi mai le aso ma le asa me spo atunu e mamau malu le tunu lo penal ma puta mai le tautua ale Radio Samoa su lima iwa tolu amo tautua mo e fitu aso le vai aso lo aso pai tu la pa ma lo pa tai la tau sa pe ngai fi au mga vengo le ne aso se o ma lo le toa ma lo le tau io e te mi o atu tai au fo le o e le no po le ase o ka oso ma ka manga fi alu ai luma pa le to ma ota mai ngofo pa wanga le o le si u le ki pa pongai nofo pa waula mo e le se me mo ai ba ile nga inga mo or ka manga pero ai vai le ka manga sorry kile ko mo orto na ia fa me orto na e a o ina lumna e o inga na pa ye usur kaya ia pa tai ma lor pa mal no singa wenga to ye mo to mala ya me so le atu mo to mai ma taula e te le so i po pa lango e te kausami yo ao ai po te to yo na lima o la mo tanto fa ma no singa wenga ia le po a mata ni tau sanga e pa ma lo la ma le tunu sa pe ngai pe am ngan wenga tu tau pe am ngan wenga bi ia le li man wier pe atu mo to mlawa lungo ala pui le li au le pa ngai na telefoni ta ore le mole pa sia moli tanga i pa iloilo ia le ase si lungo tu la pono ma ngai ale o por klame ia la to fo wanga te am ngan wenga pa mia le li alu fia o po le weekend ai mangu ia ngan wenga adala tu ia na nai moamba anai kano pai uso manola pa tai map to mai nga ave le everything's going o seumang so le kano pai ia man ko la karo so ska ko uso so le nahe se mau pasa ia manola pa tai manola map to mai linda Lemi ia manola ila to le sala wola ia manisa maro le tunu o misia kusua pa ia lo patu sunga ia Aaron Sila man patu ia meipo man no palo i mangele ma lo so nga lue lo patu ia roof ma sina din ia male ainga lo ma mai ia le ngata lea o ai foi ana solofa leo ia manola pa tai Simon sanga ia ma la to fo i lo ma puta mai ia ole na manguia fo le weekend malo le tunu ai manatua le alo le tunu pe onanu ia langa ka wanga nga ia manuia o ma mana li tara yele mi elen ia ole na wa si film me pe lo pa loka se ka ua ke le lo pa loka e count lo pa loka nga ia mo si alo le tunu ia manuia pa mo ia le opa ia tu se iba va ko ka program think a minute po pe mo ia pa te tele lava ia Papatai Marietta pi ia papatai ia la ko ia le ko or ka banga Marietta ia ni o pola uma Natasha se i o sing ia ngoro le ai papatai mo le panonga Marietta pi ma le ainga papatai tele lava ma tango pi po le feedback mai ai ma spo ro to lango mai i lo fatau pa famia le li ia ma no tusa so tato mia papatai ia po mai tu i loma ia manola pa tai Katerina Backling ia sabea loto ia manisi o manole tunu i misiaku se ko ro ko le liso ka ko kupe se skaimi ai se va ka ko por kamene think a minute smell of ponga Samoa. Just think a minute, it could change everything.
Think a minute. How early in life did you learn that you don't always get what you want? Unfair bad breaks happen to all of us. But when you learn how to use them, they can actually make you stronger and wiser as you move on to a life of real success and satisfaction. Here are some ways to help bounce back from disappointment. Number 1, stay physically active. Take a 30-minute walk or run, swim, bike, or play a sport you enjoy. Second, after your bad break, take a break. Be nice to yourself. Relax by doing what you most enjoy, whether it's listening to music or entertainment, shopping, your favorite hobby, or take a short holiday. Third, laugh. Laughing releases endorphins, which are our body's natural painkillers. A 4-year-old child laughs about 300 times a day. Spend time with fun people you enjoy. No doubt your friends have suffered setbacks too, so learn from them, or at least laugh together at your mistakes. Learn to see the humor in life, and don't take yourself too seriously. Number 4, do something new or creative. A professional counselor says, feelings are energy, and energy needs to be used for something. So use your energy to be creative. Sing, play a musical instrument, plant a garden, do some kind of art or handcrafts, or learn to do something new. This can give you a fresh perspective, motivation, and confidence to move on with your life. Fifth, help others. The fact that we receive more happiness from making others happy is a law of life. No matter how down you feel, there's always someone who needs help. Be part of something larger than yourself. When you get wrapped up in yourself, you become a small package. Number 6, keep a clear perspective. Don't forget your strengths and past accomplishments. See each disappointment as just a single event, not a link in a long chain of failures. Don't let that one disappointment color your view of your whole life. 7, look for the lesson to learn so you don't repeat the same mistake, and then can know better how to succeed. Finally, know that God is on your side if you trust Him and live His way. Only He can make your disappointments and losses work together for your life's true and lasting success. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Rafa Amanui
Mani aleluia o September to yo e famaya to ele tato por cambia winantu le ngana per Tanzania. Think a minute. Yeah, tele lui tau winai tato fa ponga maro le tunu spa ponga por ne por clame ile mai spo pa tato dia le lofa manang le tato matai leo ba tu wa to e iba minuto ona tara le tu lai fa ponga maro le tato tunu au nato tato tala me sta dia le tu le ponga pa tu ya Miriam la to po mare mananga fa no sui ai le po ya ni se lo penga luenga ya si pa ia po isi taimi le fiafi ya ke lo o sabea masaule la pa ki fo ya ma ko ni fiafi ya o lo le weekend ya ta tono lo munir ma ta tono pa ta ya mosa to pa ta tere lava pena po ya ane se e potemani ma lo lava a atua to tima pepea ke saipe ma lo au pito o patu so le va le ro pa kongore o mai e ma ka kia le ala pale si vai si o monga ya lo patu pa te la marita sa o le leia e le si ngia me ngale o le tato talo le ya ru ba le pa tai marita sa o leia pa longor ko ruse pa lo salo tato uma le ya pa pe si e fepe no ni si tu tato patu tua tau tai e sui me uma tato te iai, o ia lava pai late o tato wa e feo iai, pea le upo e masane tu lole ngana o lungo le ea tunga mau le lia. Ai tato te le lon me tupu, ai tato tu whātua tua, i le tu la po ia i tato sa lea, mariata whaptai, ma lola pai lunga ar koruse e halu roa mo ingi, ai kia uko e ore wa ai pale oro e makau kia le misika, o le opula o le meankau ua mai ngei ia ngai palangi o la avese complain o pai vai o fa ma ngalo ka ko me sirim ka o sa ngone mu mai ka ko ko fie ro ngai palangi a o sa lo pisa pa complain o le kup o ngole le fa ai lo mai o le ta pena le sa uni e ma ka kia ya wile ya lo ta wina ta to ni saimi e ko possible ka kengi po la ka ko pensingi o ta lunga sta tua ta le o ona fa ta wa Pero no puede to le lama ngana pa apta ye lo to pa ia mo to manu lo to tau pati mai mane te lia ino lo fa tau wa ai taimi tato te maputai na le tu e ona maria uma ya lunga ma malo tato tuno ya maise ona yo tato tu asin sina le ofenga ven to le tu e o ya no pa na lo fa te le pa apta lo tapo inga le ya so ya lo fa le i ya ba lo tu sa so tato manuia ai e manuia lava ia le tātou wiki e langa ia toi fo e tātou ia tātou moa pori sa pati tātou wo uma tāpua i le tua ia ma lea fo i ia ma ave lona vi inga i lona lofa ma lona anga le tare tu lai wha o na tātou tala i vai whanua le ai ia mai auskania e le a fionga i le whanitua ia Miriam Malala toa po mare ia a le apo se ngana wale tauto mali i poto tau tai sala la malangana pe mai a sala ia vala pe le upo le tunu fa ma ngalo la to ona si e tato le lopo le li fer fan ia me le sininta wolon finalo fa tai me via po le weekend mariata lo fa te le atu ma lo la vale sang mai la to uma la mana puta mai lunga le apia po linga ma lunga le YouTube channel lo fa te le atu au kilani manu tu oi pe po ia tunu ma mau ba lo tu sa le li so tato mania tato pe lo ai pe se lo lomo o iluma i le lofa malanga le lo tato tua tai tu lo to le ona soifua ma ia manuia
again. Goodbye, goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. I am going to leave you. I am going to leave you till the end. Maybe someday will we meet again. Goodbye, goodbye, my friend. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I.